ایواره و بخیر بینرین چار پل مدیا و پیف تیویه پشتی 4 هفته بهنددانه کی دیسه ام به برنامه روژاوا از او حوالی خواه یجی کم برنامه به هورات شدکن هفکاری خواه ام عبدالباقی حسینی لی به میوان خواه هیجاره دیسه بوارانه ام به هورا بیارین روژاوای کردستانه کد وی 2 هفتهین داویه دا رودانه امی وانا بنرخینن پیشیا که ام در بازی مجاری خواب بن و میوان خوشی بدن ناس کرن ویدیو کیمه هیه ام ویدیو خواه به هورا تماشا بکن و پاشه ام در بازی برنامه خواب بن بله مقداریا ویدیو خوشی کل هر دو میوان من برز مموجان کرداخی سرچاوا هاتی مموجان چالکوانه کی سیاسی کردیه کردستانی هر وها میوان ما میداس عزیزی سیاست مدار کی روژاوای کردستانه بگشتی کردستانه هجایه ایرو میوان منه و دیسا هفکار من عبدالباقی حسینی اون تب هورات خیر هاتنه سرچاوا هاتنه و هر وهاج بو تماشاوانی خوشی ام جارکتن دویجن هم خیر هاتنه ام هیوید کن دمکی باش به هورات درباز بکن و پرز عبدالباقی حسینی دی هر دو میوان ما کرتجیانا وان بدن ناسین و پاسی امی دربازی مجاری خوب بن کرم که بله سپاس کک میرزا سلام و ریز تماشاوان نجات تماشاوان چار پل مدیا و هر وکی دیجی پیف تیوی ام خیراتنی بحر دو میوان عزیز دکن کک مامو جان کرداغی و هر وکی دیجی ماموستانی داس عزیزی از اینکه کرتجیانا و جواره بدم خویا کرن دا که هن هر دو میوان می عزیز ناز بکن بکینن چه کرنه دیجیانا خوده وکی دیجی پاشره امی دست به پروگرام خو بکن از دست بکم جه ماموستمی داس عزیزی سیاست مدار که کرد جه روژاوای کردستانه لجه باجار دربیسیه هریم روژاوای کردستانه اجدایک بویه بتمنی خوی بچوک در باسی تفکر سیاسی کردی بویه و دجوی دمید حتی ایرو رو همه یعنی دکیشا کردی دکار دکه وکی دیجی مرو وکی خویای دمیدانا کردی چیا چاندهی به چیا کنوانی به اوی دما خود وی کمک روشنبیران چهل بزوام و چنی وسکار بون کوما زیوا یا چاندهی آوکرن لحرم جزیره و کارکی باش دواره چاندا کردی ده کرن هر وکی دی سال 2000 دگل چند روشنبیران کووارک درخستن بناوی زوی ارشف او جهل بزوانه که می کرد بود روانی خودی لیبه او برپرسوی کوواری بو دگل چند حواله نویسکار دو سال 2001 دیجی وک کسکی سربخوا تکلی کنگرا انا کسی بو و نونری ویلی شامه 2000 و پاش رجی دفجه بردا پشتی بدم کرد دو سال 2005 ده کردمن يعني ام بيجن لهف هاتنك بناوي نور الدين زازا هات آمده کرن جالي بارتيا كردي
لبلي أو بونو نري و هبديتني للشامي وكاركي ديسا باش كرن إجبو ديالوك عدنا برا كرد وعرب وآشوري ده همان نمده 2005 ده كوفارك درخستن بنابه دجلة سر دمي دجلة چمي دجلة او جي بقلق زمان ابو زمان كردي وعربي وآسوري بو درتخست دوم كردورا 2 سالا لي بليج بر هن آستانگي انجالي ريجيمي في او كوفار راوستيا وكي ديجي كوفارا زبي بري انا معاني بو زمان واو جي بر سدمين آستانگي انجالي ريجيما بسوري في او جي ديسا بشتي دم كرد هات راوستاندن السالة 2011 بشتي شورشا سوري لدار كات او وك نونري شامي كونغرا ويدامي ده كونغرا انا كسي بورين هات آماده كرن وبيشتري حتى 2012 ده دست جي بردا ولور چند كسن ام بيجن سوري چخلكن حلبي بون شامي بون عفريني بون كوباني بون قامشلو بون هفديتنك بهفرو آوا كرن ناوي كرن هفديتنا اجتماعية ديمقراط السوري أجب عربي جد باللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا آوا كرن وبو بربرسي و لشامي دو كونغري ده بو اندامي سركي يعني دوي هفديتني ده وقو ما قود برنگا كي فرمي بو بردف كي ويجي برنگا كي فرمي وحتى يروجي چالاك دوي تفقرا سياسي ده يا سوري بقلمبري ويا كردي بتايبتي نهاجي لبا ولاتي ألمانيا دجي از باورم مكك نداس فهم اولو كرتي ما قلت اگر تشتكي كيم كربه ويش اخيتو كاره بين زمان بيشتي دو دفع بكيتا قال لي حوالين هجاي تماشوان نجامي هناكي درباري كك مموجاني كرداغي مي باخبن او جي خلكي مي روجاواي كردستاني الباجاري عفرين نجدايك بويه او جي وك كك ميداس جيب چوكانيا خوه تيكلي بتفقرا سياسية كردي كر ودكاري سياسي ده مجول بوج برگوش مال باتك مجتماني پرور لوي هرم عفريني ده خيابو جوي مال باتي بو او مرباجي تيكلي سياستي تكرن دكابين احيا راجو گنده ميدانو نظام قمشا من راسني قلت بك ممود ورتج من راسك بله خوندنا خوال باجارش حلبه خلاص كره خوندنا خو قدام ديه وبتمنكي بتشوف دركتي اوروبا اذا بيستو حفظ صاليوي لولات سويسرا الباجار زيورخ گوكاري خوي نشتماني كردي جبير نكري وهر وقت بيجي تكليب سياسة مداري سويسري كريه قالك تكليبي هنن وكاركي باش جبو كيشا كردي لولات سويسرا دكا تشتي بالكيش الجمكك ممود دما 2004 دي سرهلدانا قامش لان سرهلدانا خلقي مي كردي سوري قوهات الداخلسن دي لرفندا كرد لسويسرا ويش اخي تشون كونسلياش ريجيمي لزيورة داغير كرن وتشتكي بالكيش بودو دمديا جهاني دمديا كردي همي بلافبو رفندا كرد لسويسرا كاركي باش لدجي ريجيمي كرب 2011 او جي چالاگوانك بو وحطاني چالاگوانه كونغرك الباريزي الدار كات الور آمده بو از باورم ازو تكك مامو من دويش خيم الور بنا يلا باريزي اجبو كسن ديمقراطية سيكولار يه علماني الور جوفيابون وك اوبوزيسيون سوري همي بيكاتين سوري الور آمده بون كرد عرب سوريان همي آمده بون كما مو هنجارا كوتارين خوب زماني عربي دنيفسين المديا كردي بلاف دكه همي كوتارين ويجي درباري كيشا كردينن هر وكي ديجي مرو وكي چالاك دواره جياني ده ايرو رو شركتك وي هي بناوي لوجيستيك قالك خورتي مي كرد الجمكار دكن
يعني جالي جانجي حق شخوتي در وكيدي جالي سياسة كردي ده وقو ما قلت لي قلق بسياسة مداران وبرلمانتيرين سياسية سويسري هنن هارتم جيت كيشا كردي ددن خويا كرن برشاف كرن از بارم كك ممو ابون زانيارين درباري جيانا تاگت كك ميداس تشتكي كيم قوتبه ونكارنج تماشوانا زيادة بكن سپاس مامۆستا چێتنی باش دیارە ئەوکیوانتنە گەلەی سپاس مامۆستا عەبدولباقی ئەمێ جارێک دن ji mêvanê xwe re bêjim xêr hatin û em ê derbasê mijarê xwe bibin. Mijara me yekem peymana Lozanê ye. Elbet peymana Lozanê 100 salê xwe li dû xwe hêşt. Piştî vî 100 salê divî 100 salî da Kurd çi kirin, gihîştine ku çiqasa kirin, tiştê pêwîst bû hate kirin, nehate kirin. Em ê behsa wan nekin. Em ê behsa ji îro pê da ku çi li ser şanê milê me Kurda hem partî û partiyên siyasî û civakî çi heye ku em çi dikarin bikin, em ê li ser wan biaxivin bi heta ku em bikarbin ka em ê li ser wan biaxivin. Divî warî de ez hema yekser madem Mamocan çalakvan e, çalakvanekî siyasî ye û li Ewropayê ye û bi giştî jî ev kara dê li Ewropa bibe, di diaspora da bibe. Ji bo wî ez ê jê pirsim ka wek çalakvanekî siyasî ku ava nêzîkî 25 salê xwe li Ewropayê li Swîsreyê û nêzîkî ew Lozanê ye ku peymana Lozanê pêk hatibû, gelo ji vî pê da ji îro pê da divê Kurd çi bikin ku bikarbin peymana Lozanê rûreş bikin ku peymana Lozanê neheqiyekî navdewletî li ser gelê Kurd û netewa Kurd e ku meriv çawa dikare ji wî derbas bibe û wana jî poşman bike li biryara wan ku bikarbin wala bêjin me xetayekî kiriye, mafê we ye, mafê we welat e, mafê we Kurdistanê ku bikarbin rast e me tiştek wiha kiriye lêborîna xwe bixwazin û maf bidin me, rê bidin me, piştgirî bidin me ku em bigîjin wan mafê xwe. Yekser işte cenabê te pirsin meriv çi dikare bike li Ewropa û divê em çi bikin? Spas ji bo pirsa te pirseke balkêş e. Lespêkê silavê xwe digînim hevalê beşdar Mamoste Ezîzî û Kak Ebdulbaqî û Xwîçka xanim Nîroz û cenabê te pêwîst e ji me herdem yani hatiye xwastin got em fedakariyê bikin yani di her warî da di her alî da çi bi ekonomî pera bê bi demê xwe bê bi wextê xwe bê bi karê xwe bê carina bi malê xwe bi canê xwe hev ji me tê xwastin û ji bo ew derfetê bidin me bawer nakim ti kes derfetê nadê ti kesî dibe em derfeta ji xwe re peyda bikin dibe lobiyên me çê bibin dibe xurtên me li hevdû her car bicivin zanistên me mamosteyên me xurtên me zane xwendevanê me ji wan pirtir tê xwastin got îro şara Kurdî yan jî navbera Kurdî nav miletê Kurd da wek em giş dizanin nakokiyên mezin jî hene nebiçûçikin malbat jî hevdû xistine partî jî hevdû xistine dibe em servat tiştina bisekinin binêfsînin kar û xebat ji vê werê kirin û heya got em karibin tiştê xwe bigînin xelkê Ewropa xelkê xwedî qerar yani ti kes ji me re Kurdistanê ava nake divê em vê tiştî baş bizanibin ne Amerîka ne Ewropa ne Swîsra bi milê xwe bi karê xwe û ev tişt jî wext jê re lazim e pêwîst e wext yani wexteke dibe em roj li rojê gavan pêş de bavêjin ne şûna xwe bibînin yan jî paş de bavêjin. Belê gelekî spas ez ê heman pirsê ji Birêz Mîdas Ezîzî pirsim. Birêz Mîdas Ezîzî Memocan behsa hinekî tişta kir behsa
فداکاری کر باسا کو دبی لوبیا کردی کر یا جی لوبیا کر و دبی ام بچن دری خلقی بخن کو کس ما في مروان نادا مرفا دبي ما ام خواب خبتك وما في قاب بستينن باش ام چه بکن چه خباتی بکن جناب تر بس ام چه خباتی بکن کو ام بکاربن ما في خواب بستين یاجی کو ام بکاربن نحقیه کل ما هاتیه کرن لريه دنیا اشکره بکن وانا رو رش بکن یاجی وانا بکارم بگیجن انجامکی و کرد نتوا کرد که ام چه بکن تایبت لدیاسپورا لناف ولات امی پرساکی دنه اما وی پرسی جبون نوالات بکن دیساج جناب وار بتازی پرسنت به مرم نوالات چی انا کی خراب که کو بکار بگی جوان انجاما ل تایبت ل دیاسپورا و کار دویم چبکن یعنی فداکاری تمام ام فداکاری بکن ل فداکاریا چبکن بچن ل دره کی بخن بوی آوای کو ام بجن ل اروپا یا جی ل دیاسپورا بکیجا گرسی بکیجا هفپیمانی و بکیجا او که ام کار بکن بله د سپیکر دی ورته او تماشاوان هجا او زور سپاس چار پلر میدیا او پیف تی وی ر گویرو ام بیوانی ون بیدارم گو ام کارم یرو گنکشی باش و خوش ونک نرین خو بگینن خلکی خو د سپیکر دی براستی بیشتی 100 سال پیاما لوزانی دی گو ایش و زرار و زحمتی و کومکوجی سر ملت کرد و ملت کرد چار پرچه قال زراري مازن ملتي مهات كرن بيامك رشبو لبشتي وي قالك تشتين خراب جي دخواني براستي بوكنا برك ديروكيري جهري ما روجلاتا نافين ري تقو هالترين مازن بشتي لوزاني نهات كرن دوي حريمي دي جبلي آفا كرنا دولتا إسرائيل وهناك بشتي وي أو شورشين كردي قولدار كتن أو كومكوجيين هاتن سري كردا تا گاش قوناغا گو کومارا محابات دار کت و بشتی ویجاز نخوازم کل کی صار بمسئله باخم لی پیویس بگو اف بیگوتن و اف از مونه گو چه بونه دما داویده مثلا هرما کردستانا باشوری کردستانی و اف نمونه یا ریوبریا گول روجاوای کردستانی هاتی دارخستن دو از مونه چه بود قالوا برسك قال لك جرينغانا تكرن قالوا اموك بارتي وهيزن سياسي وجواكي بتايبتي اسيبي قالوا چجيتي خوستن اركيويچنه دبي قونا غيده وچ بيويستك بك دباوري امده بري هرتشتي غرك ام بيجن يكش اركيمي وقت القرا سياسي حمو هرشا برچاي كردستاني تي خوستن لي غرك الخوفغر بي قوناغي باش بنرخين قالوا كده بسركتن وكده شكستن وچما كرد نكاري بون دبيدميده هنه گاوین باش باویجن درباره آوا کرنا ولات خود دولت خود دباوری آمده هنه خال هنه دوی مره لسر بسکن یکجی خاله گرینگو یکمین جوان پارتی و هزین سیاسی تی خوستن گو گشتنا براکوجی خطا کسور به لجم کردا او یکمین دباوری آمده بری گو مره دیگه مسئله سپوری و اروپا و دشتی خوستن لوبی و زاچه اما مسئله دی داویتی دی دسپیکی دی تی خوستن هنه خال هبن کرد الهبکن لسروان مجارني هبن سر هبكن يك جوان مثلا براكوجي خطة كسور به ناب تو بارتي وهيز بن هريم بن ناب مثلا الجموان دوباره بيج برغو د ازموني جو امتي درباسبون د دمين سردما داويد قالك زرار كرد جوي مثلا كشاندن ودبي مثلا كيبي دو تي خوستن اش بارتين كردستاني وهزين سياسي بري هر تشتي قد ولاتي هر هزك دولاتي خدي قد جيتي دي چل باشور بول باكر بروجاوا بروجهلات به تايبت مندي خو غوري وان تايبت منديا كارو خباطا خبك غوغاري بن نرين بابتي واقعي درخين والغوري وي كار بك سسي دباوري عمد غرك ام گوه بدن كاري سياسي ودبلوماسي دوري مسألة سلاح وكشتني وعنف إيرو دوي قراغيده بيتركو شبوه ودنگا كي بستينه خباطا كورد و
تێکۆشینە کورد و کوردستانی گەرەکە ئەم گوه بدن مەسەلەی لا عنفی مەسەلەی سیاسی مەسەلەی دیپلۆماسی و گۆری وێ خەباتنەک و ئەس دەبێژم ئیرۆ تڤنک ڕۆڵاوێتی نەوا دەبێژم ئەس دەبێژم یا سەرەکە گۆ ئەم چلۆ کار بن کاری دیپلۆماسی و دیپلۆماتیک لە هەر پەرچەیەکێک و ئەم تێدەنێ ئەم تێدە کار بکەن سسێ دنەرین ئامەدێ یەک ji zerarê gogiyand pirsgirêka me destdirêjiya partiyên Kurdistanî di nav perçeyên dide û ew jî bi rastî gelek zerarek mezin kişand yanî tê wê watayê got nayê qebûlkirin îro rojava destê xwedirêjî bakur bike gerek hirmeta taybetmendiya bakur bêkirin gorî ew partiyên têde ew dizanin çi ji wan tê xwestin û çi daxwazê wan çinin û çilo karin bi tirkarê bi welatiyê gotê dijîn karin pirsgirêka xwe çareser bikin bêtir ji mizanin wekî hesekî Rojava de û her wisa jî em jî di Rojava de em karibin xebata xwe bikin gorî taybetmendiya vî welatî de û em û kesên got di hundirê vî welatî dijîn em bi hevdorî çilo karibin bigên qonaxekî got em miletê xwe azad bikin heger ev pêk were û di baweriya me de yani yek ji pirsgirêkê îro em têdenê yek jî ev ana û taybetî Rojava ez ê ser Rojava baxivin yek ji pirsgirêkê û zehmetiyê got em dikişînin destdirêjiya partiyên Kurdistanî di nav me Kurdê Sûriyeyê de tiştê de ez dixwazim wê jî bêjim mesela got du tecrübe îro li cema hene du ezmûne hene em karibin biparêzin van ezmûna başûrê Kurdistanî bi taybet ev bê parastin ji ber got hebûna herêma Kurdistan hebûna Kurdayî her çap parçayê de berembere wilo meseleyê xweşkî li ser bisekirî dervî meselê partîtiya teng de îro ezmûneya got herêma Kurdistanê de pişteke mezin ji kurdarayî û serkeftineke di baweriya me de gelekî girîng e di piştî Lozanê û Virdê yani destkefteke hêjayê gomere wê biparêzî ji her çar perçeyê Kurdistanê tê xwestin ku îro kêleka wê bisekine û nehêle ev nakokiyên partîtî ji her çar perçeyê Kurdistanê bibise demek ku zerarek li vî perçeyê hanê bêkir ya dîdi û her wisa jî di Rojava jî de tevî rexnê me û bi seda têbîniyê me ku li ser vê ezbûrê hene lê merkar ana ser xwe baweriya me demê di vê bernameyê de baş ser vê meselê jî biaxivin çi tê xwestin û çi pêwîst e got ev mesela hanê ev ezmûna got Rojavayê Kurdistanê ji me re çilo karibe wê biparêz û çilo karibe wê pêş bixe û çilo karibe ji bin bandora partîtî derxîdin ev gelekî giring adê di baweriya me de pêwîst e hêz û partiyên Kurda û civata sivîl ji rolekê di vê meselê bilîze çilo em karibin kongrekî netewî Kurdî li darx di bin siya herêma Kurdistan ji ber got ew çûket Mamosta Albaqî ez bawer dikim mêvanê me bi şaşiya jî bi ewkekî kamerayê rast ji ket ew ê bizvire heman pirs ez ji heta ew tê ez cenabê te pirsim taybet ji bo diaspora li Ewropa ya ji diaspora Kurdî ku em dibêjin ji dervayê Kurdistanê min heman pirsê ji her du mêvanê me jî pirsî lê engî pirsî ez ê ji cenabê te pirsim ji ber ku tu ji nêzik va di nav van kara de û guhê te jî tişta gelekî dibîse û tu xwe jî helbet pêşniyarê nava mamosta hat biborin cem xwe bo nizam çima na rast e ez lêborînê dixwazim ji wan na rica dikim eger tiştekî mabe dewam ke eger ez ê pirsê ji Albaqî bikim na baş e min dawî kir baş e mamosta Albaqî herçawa ku me ew kir heman pirs ji bo cenabê te ye Kurd li diaspora ya jî bi giştî û li nav welatî em ê wê jî bipirsin divê çi bikin ku bikarbin vî ku dibêjin ew ka pîs qedera pîs li ser Kurda belav bikin ku bikarbin ew kesên ku wî biryarî girtine wana ji biryara wan paşva bixin bêjin wala me şaşî kirî wek destpêkê de jî bixin bas kir ka em çi bikin ya jî
پارتیان سیاسی آلیان سیاسی و جواکا سویل کل دیاسپورا تایبت لأوروپا و امریکا درندن که رولا وان گرنگه دوی چی بکن. بله براستیج ما قالك تي خوستنم وك رافندا كرد ليش دربي ولات مكارن قالك كارا بكن متخوست از وكك ميداسنا كيولو وقرن باش جارنا وقتا هيك برسگريكا كي پیشکش دكي دوی بنقها ويش ما برسگريك هاتيه بردوام كرن افا 100 صالي وما تشتك نكر لخمناك زي برسباتا بدن باشا ببورا من نپرسی جبر او که من نپرسی اول چند برنامه ام ده چارپل مدیا دا لسر لوزان داخفن جبوی من نپرسی اگر من بگو تعول پیشی من اک بحثت گیرو که بکن پاشی هم بحثا او که بکن لبه طایبتی جمرا تشتی که پیوسته ایرو ام چی بکن. بله بێگومان ئیرۆ ئەم ملەتێ کورد هاتن پەنابەرکردن مەشختکردن لە هەمی جیهانێ ئەگەرم سەر ئەوروپا تەنێ باخبن هەر ڕەڤەندە کورد لە کیژا باژاری bil کیژا وڵاتی بێ کار gelek tişta bike یعنی کار بکە ماسی çi کۆنگەرێ wî وڵاتی çê dibin wek şandekê Kurdî her hazir bibe heger derfeta wî hebe karibe kêşa Kurdî ji ware şerove bike rewşa Kurd bi gelemperî li her çarperçeyê Kurdistanê an jî li Kurdistanek taybet heger bêjin esa Kurdistana Rojavayê kar fokus bike îro ji ber li wir gelek tişê dibin yani ew di hindirê kongera de di hindirê çavpêketinê li gel parlamentêra an jî gel siyasîyetmedara de yani civîn gelek şê bibin navbera revenda Kurd û ew siyasetmedarê wî welatî yani tiştekî gelekî giring e ya duwa kan xwepêşandana her demekê xwepêşandanekê bike ji bo kêşa Kurdî hertim ew kêşa Kurdî çalak bin ber çavê Ewropiyan û ber çavê wî welatê golê yani revenda Kurd kare hertim vê bîne rojevê sisiya yani ev kesên henin di va welata di Ewropînin gelek dostê Kurdanin hevalê Kurdanin pertûk li ser Kurda çêkirinin wê têkiliyê xurt bikin diriya wa kesa di wa kesê Ewropiyê de çi siyasetmedar be çi nivîskar be çi rojnamevan be yek karib rastî wê kêşa xwe çalak bike hertim wilo zindî bihêle ji ber ana revendê Kurd li va welata minekî pasîvin em karekî baş nakin ji ber vî hevî kêşa me jî paş dikeve wexta em çalak bin hertim em behsa vê kêşê bikin bêguman yani Ewropî ne çavgirtînin Ewropî dinerin wexta grûpek hebe revendek Kurd li vir xurt hebe em bêjin ser Norwêc hertim çalak be vê çaxê hikûmeta Norwêcî siyasetmedarê wê rojnamevanê wê wê ser vê kêşê binîvîsîn demek ev milletek doza heqekî dike doza mafekî dike heqî wî hatî xwarin yani bi vî rengî wê gelekî ya duwa em wek Kurd îro em heme yani ev kesê li Ewropa em elimînin zimanê wî welatî ez karim mesela îro li Norwêc ez muhadarakê ji kesê Norwêcî re ez li darxim yani ez semînarekê çê bikim behsa kêşa Kurdî li gor zanyariyên taze ez bidim têxim dest wa ew çendî zanibin ser kêşa Kurdî lêberê wek min nizanin wek yekî kesî Kurd yani berî demakê yekî Norwêcî xwekiribû berpirsê an nûnerê kêşa Kurdî li Rojava ez û hevalekê em çûn hazir bûn semînera wî dema got daxivî gelek zanyariyê wî kêm bûn femjê got bi gotizanî îro li Oslo tenê 5000 Kurd henin yek her yek ji wa kar tiştek gelektir ser vê meselê biaxive gerek hinkî te nerîna me bistandana me karî bûna gelek zanyarî bidana te ji bo kêmanî ji vî cemawerî ribêje ev jî heye ev jî heye ev jî heye demek dîs heta divê jî em gelekî kêmasiyê me henin gerek em wek revenda Kurd wek federasyonên Kurdistanî li ji dervê welat em karibin çalaktir bibin em karibin ji xwe programekê deyn salane her sal li welatekî her sal li civînekê bi kesên giring adî duwa gelek xortên me gelek keçên me serkeftîn li vê welata û gihanin derecakê baş wezîfeyê xwe başin karê xwe başin karin wa jî kar bînin ji bo kêşa Kurdî hertim çalak bin hertim li dar bin yani ev jî me tê xwestin wek revenda Kurd ji dervê welat lêbelê wek siyasetmedar bi rastî wilo hizrek me hebû yani min got çawa peymana Sykes-Picot wilo berhetî derbas bû bê em Kurd tiştekî bikin wiha jî îro peymana Lozan derbas bû bêgo em Kurd tiştekî bikin erê çend çalakîn wilo yani hindik sivik çêbûn
للوزانه نجهان واسطه وايشا مزن يا 100 صالي درباري كردا يعني جبينك بالكي ابو تشافيدا داويل دارخز بشري رافندا كرج دربي ولات جبينك اللوزاني الدارخز بورم بالكي فدراسيونك جبينك انسيا كردو چند كومالين كردي ديسا بله يعني ما مستمرزا يعني فحمي ناجهن اجان بيجن بكردي قوتنا كيلو غاليريه ناكن توزا وبرينا مزن يعني بريت مزن لوزان غرك كاركي جبار جير بكار يعني كاركي قلكي بالكش مزن يعني مز غازنا كي بكم غازنا كي جهريما كردستان باشوره جي بكم يعني رو غرك بري في مسألة بري ولوزان يعني دم لوزاني بهاتا بيستو شاري ما حفتا غرك هريما كردستاني وك حكومة بكيماني نورين 4 پرچه كردستاني بدان هف كسين زانا كسين پاسپور كسين گوزانن دبلوماسي كرنن كسين زانن بزمانه كيماني 5 کس بگوتانا دناف خوده دوی هون وک کومیتکه هون هر نوا ولاتی يگو خودي هز الهز وكاربن كيشا ما برينا ما بدن خويا كرين يروروا بيمانا لوزاني نزيك دبه هون كاربن في بيامي بگین واکسا گلوکاوی حتی کنگی می بیرنگی ربن ایرو باش برجوندی دولت المزین هن ولاط الوی هریمی لبلی ام وک کرد ملتکی زیدی 45 مليون کس ایرو حتی اینو بسینورن به ولاط کاوی چی به پیش رو جامه هون فداک سودای کجمه دگرن هون مبکارتین وک لشکرکی يعني بدست انه كا والله اجمل لازم يموت شر داعش بكوا لبلی ام پیش رو جامه چیه يعني رفرندوم كشي بده 1011 لباشوري كردستان براويتي كرن وچما براويتي كر يقولوا حميدش حاضر بو او جي ملتك دوزا حق خودك دوزا عرض خلكيناك دوزا عرض خودك خاكا خودك يعني براسي قل تشتدهات يعني قرق بهاتانا كرن يعني وقوم قلت كوميتك كسين كردستاني هجر من كاربن كيشا كردستاني بقلمبري شروفه بكنج فاكسين بنا اوروبيه كيماني حر برشاكي كردستاني كوميتك شخورشي بكرنا او كوميتا هنيك بحثا بشي خب كان وكك ميداس قوت يعني تشتكي بعد كيش قوت هر يك كارب سر وي بشي خو كيماني وي بشي خو باخذ كاتش ما في تيد هي تش كارب دوزيل وي حكومتها داغير كربك البيشا اوروبيار البيشا حتى دولتين دي يعني يابان ولا الصين ولا روسيا بديسا جوجي دولة تنزل هيزن يعني جاي كارن يزيكي واجب به نبس نزيكي امريكا اوروبيا به بيجومان يعني يرو قرار بريارة داوي دست أمريكا ده دست أوروبيا ده ليه بلعب دولتين ديجي يك بالشعب بس يعني كارب وقول بيجين هزري خوا إيشا خوا كله آزار خوا بيجي نبا ولاطة داكو كارب بيشروجة تشتكي بدست بخه از باورم يعني دي ساجي دم نشوية أريمة تشتكي الدم عويد نكر ليه بلي باشوية كار قلك تشتابك بانجا كيد كم لحكومة هريمة كردستان باشور وكارب يعني بلا 5 كسبن بلا 100 كسبن شهر پرچه كردستاني بده هف كسين بسپور كسين دبلوماسي كسين زانن زمانه كسين زانن سياسته كربن كاربن ددمك كرد بازدرو جدو حفتي مهكي لها بجبن كاربن تشتكي خشك بلانك يخشك شوردين والفا ولاطا بقرن اري هناك مصرف دري مصرف مساله ايكونومي يبلي بشره كونسيكونسي وي لبيشروجه تشتكي قال لك حجابه كاربن براستيجي اف مساله نبس ام بيجن بيمانه لوزاني كار خارطه رجلات نابين حميكي بده خويا كرنج فاكاسيون اوروبياره وغربياره انه كار بيجو هرتن اگه پیش روج جهاد غرتن گرك ام بي بار نمينن گرك بار امد دي دي جهاد بله ما مستعل باقي از دي 60% باش از بزفرن جناب میوان خو اندن باشور كردستان جبل لوزانه لكردستان تشتكي كريانا يعني تشتكي تبهيز كل وي كونفرنس كي جبينه كي خوبيشاندانه كي نظام تشتكي الواندرا تشيبو مبخو نبهيست نا جي مخابريه هر وها للروجافاي كردستان كنت بيجي اداره دست مدايا لوي ديسا تشتكي ناتكرن لباكوري كردستان konferansa ki hatta çekirin nizam çend evke ki hatta çekirin vekidin tişteki lüyna an rojalati Kurdistan em dibêjin îro derfetê wan tune bû ku bikarbin biçin li salona da ya jî nizam di çi da wan tişta bikin belkî em zêde giliya wan nakin ya jî zêde daxwaz ji wan nakin
لێ بتایبەت لە باشوورێ کوردستانê li bitayبەت ne li zankoyekî ne li kolanekî ne li parlamentoyê tu tiştekî nehate kirin gelo sebeba vî çi ye yani meriv dikare jî ra sebeb bibîne براستی جی نا یعنی کێماسیە ئەگەن بێژن سیاستمەدارایە کێماسیە کەسی ڕەوشەمی لە وا وڵاتانە يعني حتى لأوروبا يعني ما ولو جومان ذكر إنه أف سي شار شالاكين هندك ولو سفك لوزاني تشيبون قرق برنجكي فرحتر تشيبانا كارك كاريبونا دنا فارا فندي كرد لجدر في ولات لتشو ولاتي نونرين وا يعني مثلا النرويج بشو ولاتي دي به حريك بين ششكس بتشونا وا تشتكي بالكيش بلانك شخردانينا يعني نب بوروجكي يعني كونجاج بوروجكي بانا كاريبو قالك روجا بانا عاد دوا اف كسين اوروبي يعني يجو برياري ددن بريارا قالك ولاطا ددن وابين بالي خوفه كان رينا وابستي او تشد بيجن سربي بيماني از باورم بلكي تركا كارك باشتر جمكر دلوزاني ده دهندري باجاري لوزاني زمكك مامو جان بلكي تشترج به مسألة فيزانب يعني ام كما افقاسي ولو قلسن جبو حقي خو جبو ما فكي خو يعني بخابن يعني قوتارك انا مني بس عندي قلت له تشاوا سايكس بيكو ولو برحتي درباز وانا جيلوزان جيب درباز به وقال لك بيرانين ما وسربيهاتين ما وايش وازارين ما بدرباز بن بدنجي وبدنجي هنيك باندورا قال لك يمزن لك ايش عمدك باش يعني حكومه كردستان بلكي او نكاربك ام بيش نكاربك يبقى ولات بشندي كردستان باكر غازنا هري مزيج بكردستان باكر غرك كارك جلكي باركش باتايبتي لوزان لورشي بوي او بشي مزن كردستان او كتيب بن هيزا دولتها تركا غرك وا كارك جلكي مزن بله اگر میوان من سروی مجاری تشتکی بیجن برای کرم کن از جوانجی پرسم چما لروجاوای کردستانی چما لباشور کردستانی و هر وحال باکور کردستانی و بتایبت از بحثا روجاوا و ای باشور دکم که صلاحیت دستیوان داره اداره دستیوان داره و تشتکی جی نهاته کرن تشتک بربچان نهاته کرن سبب چیه اگر باوان کومنتاره کی یا جی برسوه کی هبه برای کرم کم برز میداس عزیزی اگر کومنت وی وارد تشتک گوتنای ته هبه کرم که بله نکن زیده کرم که بله مامسته شخو ذاتن ام برای خود بدن اوروپیا بگو ام سراست کرنا مالا کردی سر راوستن ام خوشاش کند باوری آمده يعني إيرو وقت زاني الهرشا برشي كردستان هم ناكوكي هني هم كرد نرسر هفدون هم دهندري بشكي هر بشكي كردستاني ام بخوف نرهفن هم نرسر هفن قالوا تشاواتي بري خو بدي أوروبيا شلو تقارب باندوركي لسر نرين أوروبيا تشيكي شبوت نرين وابقو هذا شبو لوزاني يعني جي تقارب برسكريكا كرد جوان شروع وابكي بشتي 100 سالي وتنكار إيرو دروجافاي كردستاني دي كرد الهفدوروني تشلو كارب قاب كوسا ويجي للباشوري كردستاني روشك نه درست درباست به يعني باكوري كردستاني يار روجولاتي كردستاني فاز ديفيجن بري هرشتي غرك ام برنگ كيد بشغل ام چلو كارب مالا خو سارس كارب كن اگر ما كاريبو ابغا باويتا دباوريا متقافات داش خبر بي برغو باندورا هندر لجر وجدي كر يعني ايرو تبالا خبدي باندورا اف ناكوكيان هنا اف روشا نغو درست نتن درستي دي روجاواد باندورا وجدر وجدي كرن او روندا كردي ايغوج روجاواي كردستاني يجدر فني نكار برولا خرابن چما برغو اف ناكوكيه هنا اف روشا لاواز گوت افگرا سیاسی بتوایی از دیجم گوته درباز دبن جبر ویج نکار گاوا با ویج بر دهندر ده روشک خراب هیجی هم مساجی لباکور کردستانی جدی دوی عین دوی روشه درباز دبه و شو پرچه دیج نوی ندوری و مسئله از دیجم شبو گام کاربن باندورکه لجواکا اوروبی بکن قالك جماعتي خوستن شو ابيك جي بشي نافخبو اي هندرده اي ذاتيبو وكب عربي ديفيجن يدي جرفه اي بابتي ام باش كرد ايرو الاوروبا تشيبونه باش خلكي مالفيدا كي تشيبونه
راست يعني ترك ام جوان رازيني لي ترك يرو الاوروبا قريبون جواكك الكيلكا جواكا اوروبي تشكرانا ترسي كردابون شغلين كاركرن ام هين د سبيكدن افاكرنا جواكك دو ناف اوروبيا دي قريب خدي باندور از دبيجم نفشيما اغانيك بعمر مازن ينكي وين كارب ورولي بليزن كي كارب ورولي بليزن نفشي تي انا نفشي قول اوروبا خوندنه زارو كيما خورتين ما جينجين ما ايجو كاربن دنا بارتيين سياسي اوروبي بخبتن وقالك اموان دحبدن وك بارتيين كردي زاروكي خو دحبدن شرو كاربن برحكي كرداتي بمجوكي كرداتي بدنا بارتيين اوروبي كاربكن لي تایبەت مندیا خۆشوان دانەکن و ببن خودی باندۆر و دباوەریان مدگا باش تێن ئاوێتن ژێرا کوردادێ گەلک خۆرت و کەچێمە دنا پارتیên ئۆروپیە de cî xwe girtine kar roleke birîzên karin pirsgirêka Kurd şîrove bikin kar bibin dengê Kurdal Ewropa de ez dibêjim ev vedenga wê gerek jandur be gerek jandur be gomere karibe xebata ku wisal Ewropa jî bikin spas gelek spas Brez Memocan Kurdaxî gotinekî tel servî pirsa dawiye keremke dengê te ne دنگی متینا سه خالن گرینگ در باز بون دست پیکم گوت من بحثا لوبیه کر لوبی نه لوبیا تنه گوش بو پرایا لوبی چاندی هیا هنری هیا سیاسی هیا جواکی هیا yani از چاوا اشترا نزیک بکم از 10 ساله ناو belediye گویماینده ام دبیجن belediye Yahudiya darunuştum. Ciranemin Yahudi bun. Mededi çava wana havdu brexistine dikanên xwe taybetin naçin dikanê Swêsriya naçin supermarketê din tuxturê xwe taybetin bangê xwe taybetin gava got me got lobî ev e û çêroka got em vegerin Ewropiya dibe lobî dirêya lobîya ra got em herin Ewropiya hemal xwe ser kesayetî em herin biçin ba Ewropiya ew bêdeng e ew rojane ye diçe mesela lobîya dibe bi rêz û pêk bê bi rêxistin bê bi nivîsandin bê protokol bê bi civîn bê kesên xwedî qarar bibînin partiyên siyasî bibînin parlamentaran bibînin ev xwedî şîrketa bibînin ev pir girîngin yani xwedî şîrket li Ewropa Amerîka ew îdara dewleta dikin a muhim heve û mesela çêroka got Kurdistana Başûr çima nekiriye ez bawer dikim ew nêrînik siyasî dûr de heye gûr têkiliyê wan belkî wilo tê xwestin yani ev nêrîna min e ji wan zêde nayê xwestin got wek bi Erebî dibin zambalîta û tablê û yani defê lêdin adin jî kak ezîzî pir bala xwe didê ser tevgera siyasî û lûmê lê dike ez jî dikim lê sebeb ji me re nedexuyanîkirin çima ev nakûkiyên hanê di çar parçayê Kurdistanê de hene çima li Îranê heye li Kurdistana Iraqê heye Kurdistana Tirkiye heye Kurdistana Sûriye heye dibe em vegerin egerê eger PKK ye eger me malbata xwe mala xwe nas nekirî nav mala xwe em derbarê nikarin bidin bistînin nexweşiya me û mezin ev e PKK birda mişkilek pir mezin e ji bo Kurda çêroka Lozanê çûn Lozanê û bi hezara me kom kirin û dîmenê Abdullah Öcalan rakirin deynan pişa xwe yani Lozan û tu vegerê Lozanê ji Lozan ne tenê ji bo Kurda çêbûye ser hinekî vegerê lê bike lêkolînê bike bixwîne Lozan bi taybetî ji bo Sovyetê çêbû ew beşê Kurdistanê mezin bi te ser Tirka ve bû dedî sêver peymana sêver têk çû Tirk razî nebûn Atatürk hat û li ber xuda Tirk ji me zîrtir derketin zîrektir derketin dûr da anîn carek din wek dibin îadet ittifaqiyê nû kirin nûcan kirin Lozan dexistin û beşê Kurdistanê mezin ser wan ket qedera me jî cîranê me nebaşin eger cîranê te jî nebaş bin bêguman tu jî nebaş yani nebaşiyê de derbas dibê
يعني برزغريكا ما يمازن أبا أدن يعني لأوروبا إيرو راسته وقت بين جنراسيون جيليا كي ودي واي سي سيجي كيبو أم كرد لفر خياد بن دیسا زبیجم لوبیج مرا پر مهمن لوبی لازمن پیوستن دبی امبری خو بدن لوبیا بری پارتیا اگر هون پشتی پارتیا دبینن نا از ویا کی نابینم جبرکو ایما کردا اکادمیج مرا لازمن نه سیاسی تنه سیاسی مهنه اکادمی دما yani کیمن زاناین ما خنادم پیش هیجی خنادم پیش او کسین می سیاسی رینادن وان گو کاری کی بکن یاد ناو رخستنا دا یاد ناو پارتیا دا مثلا دبی چیرو با اکادمی بیل اوروپا اف تشت بکته و هذا مثلا زیده کارم باقفن فرمو کرم بله بله ام جوی خالی درواز دبن متخصص كومنتارا كي بكم كرم كي براستي كك ممو تشتكي بالكيش قلت ولو بالا مكشان يعني يرو لوزان يتعدل ليها ضد ما لوزان يوناني يجيبون وكيجي ارمن بون يعني حتى بفي مسألة ام وكرد مخونيزي كي واحد ولا طاج نكر دقالكو مثلا ام بيجي بكاكي باش في دا سودا جا ارمينيا جيكر جي يونانستان جيكر دما گوشر چکداری دکر پرجی و سلاح جوارستن ایرو وقت سیاسی يعني دا خدم وقت سیاسی جي گرك ما خو بقى عندنا واحد ولاطة ایرو ولاتن امكانات واهنن كلك تشت بدست وادر كيفن يعني بواره مثلا لوزاني ما جنجشه بكرنا انه تعدل وجهاتي المجهاتي كلو كام كاربن تشكاركي بكن تشكرياركي بكن اللي ديجي في مساله قالوا مثلا بيجومان يعني نبر حتيه ايرو ورا وقت بيمانه لوزان تبهر فيني وتدولاتها تركاج جنفر عذابك وتحقي ما في كرداب بده ما في نتوي دي بده يعني بقول لك زحمته بلكي نبجي ليه بلي يكارت شهر سر كنك سياسي بده خويا كرم بفحر دولات عرب ارمينيا وبيونان وكرد ومكاربن هرسي بهفره ام دوزكيل يكيتيا نتوا بكن ام كاربن دوزكيل امريكان بكن الاوروبيا بكن يكيتيا اوروبا كارب تشتكي بو في مسألة چاره سر بك في غلطة ديروكي كارب بشروجه رسل راز بك بله دو تشتا بجم یکی جه بینم بیراوه انستویا کردی وقتی کنفرانس خدا به شرکتی پوندوسا یعنی روما یونانیا کوملکوان تده و فدراسیون کو و ایرمنا و کردا اونا به هفره وی کنفرانسی او کرن لی پیوندین کردا و ایرمنی اما بجه پشت لوزان حتی انها که ام دیرو که بخونن دوار سیاسی ده هرکاف چه بیه و آدودیه پیمانا لوزانه لسر خاکا کردستانه برجواندین سه دولتان هبون اوانا جبوی کردستان پرچه کرن نکو جبو سوویتی بو یا جبو درکی دن بو تایبت جبو برجواندی امریکا برجواندی لودبیم امریکا انگلیس فرانسیس و هر واوی دمه دیسا ایتالیان هبو پاشه ایجا روس شرکت نناده دلگور برجواندی وان دولت اردا کردستانی حتی دا بشکرن نکو جبو سوویت بله امجوه درباز دبن باش امجوه درباز دبن درباز خال کرم که حالا سوویت مگوت نجبو سوویتی دجی سوویتی او هات آوا کرن لگور برجواندی خود کردستان پرچه کرن حتی پرچه کشی لسوویتی ما پرچه کی کردان لسوویتی ما yani Türkiye ava kirin Türkiye behez bıçak bikin gut dibin puze vakt dibêjin dibin puze Sovyetê davê Türkiye ava kirin le awirî li gor berjewendiyê xwe Türkiye ava kirin Musilê ji xwe re hêştin Kerkûkê ji xwe re hêştin nizam Rojavayê Kurdistanê ji Fransa re hêştin wer hesil li gor berjewendiyê xwe Kurdistanê dabeş kirin mabesta min jî ev bû dabeş kirin û xistin bin bandora çar dewletên dagirker û perçekî biçûk jî li Sovyet li Rusya û heta niha jî hêj ew peyman bi awakî şikestî bejî dîsa devam dike belê şikestina wê peymanê mamoste bi nêrîna min dîsa avakirina Kurdistanê ser bixwe ye gava em Kurd bixwazin
پیمانا لوزان تیک بچه دبه ام برای خو بدن کردستان باشور ام گش کرد گش پش گریاوی بکن به چه رنگی به هر یک لأوروپا لولات لأمریکا لأفریقیا بله بپش بله از باور دکم کرد همی پیشگیری باشوری کردستان دکم بلکی نسبت کی در وایوی کل به همی سرانسر کردستان و در وای ولات کرد پیشگیری او کن دستکفتیم باشوری کردستان دکن از دوی باوریه دامه و هیوی دکن دوام دکن و هر وها ام وی خالی لپاس و دیلم بو 5 دقیقه ما در باز کرد ام هر خالا خواه دوام دیسا امی ورن دیسا سر برجواندین دو ولاتین سرکه ولاتین دجی هنته دا ناکوکین دنا برا روسیا و امریکا یا لسر خاکا سوریه و باندوراوی لسر خلکی که موسا افسانیه ام دزانن که امریکا و روسیا یا جی دولتین که بجن باکور وک اوروپا او ناتو و وارشوا پاکتوان هبون و دم اوچاخ دما اوتا شر هفت کرن لی پشتوی که بلا بو که سوویت روخیا و پشت نوتی او پاکت تیک چو اودنه جی وسا بجن نیو اوکما لی دوید رشت مثلا سوریه دا ناکوکین یا جی داخوازین برجواندین دولتین او که 10 سالی های داویینینه بلکه دزوره 45 سالی که روسیا لویش خواه او که خواه دانی بود لبر او بحره او که خواه آوا کرد و سیستم خواه آوا کرد و سوریه جی خستگون او که خواه لهلبت داخوازن ناتو داخوازن امریکا برجواندی وان جی لوی منطقه هبو 12 سال بری شرکی درکت یا جهات درخستن مساجد کارم بیجن و جوی روژی حتی نه افشار دوام که چه سار چه گرم و دنا برجواندین سه چار دولت اندایه سرکجی امریکا و روسیا نه امریکا و روسیا از باور نکم که حتی شر اوکراینیا بداوی به وی شرجی وسا با آسانی به داوی بخن بینن بلکه دبه وقت پیمانه کی مینا ناف دولتی لوزانه که سوریه جی با آواکی دن هنک بدنا چیه ناوی ترکا و هنکی جی عربا را بهلن هنک درک دن را بهلن دیسا خلقن ویخواه یه ماف نکیجن مافی خواه ام ناکوکی هنه و خلق جی تازیه برچیه بلنگازه کوچبره لأوروپا آن عمله دنیرن نزدیک 2 میلیون کرد و سوری آتن اوروپا و ولاتن دن دکامپا دا تجین و حاصل نخوشین و برچی و ترسا پیش روژ حمید ناب هفته هیا و اواجی باندوره کی مزنه لسر خلق و خاکاوی داره و هروها روجاوای کردستانه از ورم با برز با میوان خوا برز میداس عزیزی اف چیه یعنی امریکا و تمام برجواندی وانه و اوکه و باندورا ویجی لخلقی اوکه دی چوا خلاص به دی اف خلق چوا آزاد بلوی یعنی قلنا بویت مروفا بکار بجی تازی نمینه برچی نمینه مالا خدا جبو پیشاروش خدا بهترس بمینه دوی چه به باش مامستا سپاس بو وی پرسی براستی ناکوکین روس و امریکانا بهتر دما داوید زیاده تر بو نخواستن بشتی شر اوکراینا ده هنکی روس جی خواستن نوی مسئله زیاده بکن وقتی زانی جی امریکا جی خواستن هناك حساباتی خو هناك تشتی خو سر حساب ملت سوریه بیک بید وقتی زانی روجلاتی فريتي تبين باندورا امريكانا دي تبين نفوذ امريكانا دي وهروها الاليه دي ريجيم وهريمين كو بن سيا ريجيم دي تبين سيا روسا دي ابنا كوكينا هان باندوراوي ابوري جاب يعني النبا شارتيه هريمين كو بن سيا ريجيم جديد روشا خلكي ابوري كلكي خرابه
نبش بو او عقوبات قيصر نا دباوري آمد روس نخواستن آلیکاریه بکن حیا ایروجی روسیایی تشتي كار آلیکاریه بخلق سوريا بكر ناك يعني مثلا بترول دي نفط دي مسألة غازي دي مسألة جنم دي روسيا تزانه ولاتكي باش جنم الجمهي ودد جياني تباجي يعني كاريبو باش آلیکاریه بخلق سوريا بكر او جي بهبندي خودره نكر روس بالريجيم سوريا حيانها تو آلیکاریه آبوری گوکاربه يمكن سر خلق سوريا سيفيك بك نكر اشكري ونبشارتي لهلا ديجي دي يعني تب جو افري فبريا رجلاتي فراد دي اغو بنسيا بارتيا بي ديجي دي ايرو امريكان او لورجي آلیکاریه مرتي سوريا نكريه دواري آبوري دي وكارب آلیکار بخلقيرش بو خلق بميني سرخاكا خو خلق نرفن خلق برچينا درفن انا ايرو د حمو سوريا دي بس د هريمك دي بلكي هريمك اده كي جودا به باشتر بكم زياده ل بتوائي مجبر ناكوكين جو ايرو هندنا براوان هردو هزين سركر شو نبا شرط يجي لكيلك اويجي دي ناكوكين دنا برا ناف دولتي ايجو در دور سوريا يجي شو تركيا شو ايران او جي رولك دي مسألة اللي زند باوريان بده د زحمتين جو خلق ما ايرو تي درباز بتايبجي دواري ابوري اف باندورا كوي اشكريه نخاسم دما داويدي براستي امريكان جي وك جو تصريحات جو داني دما داويدي جراغاندن يرجو حاضري خو تشنادكن حاضري خو تشناد دوي هريمتكن شبو قلهمبري ايرانيه راوستن وبتايبتي جي الباجاري دير زوري جي خوستن هنكي وي مسألة هني بقور بكن وبري ويجي ايراني جي هناك دوان بارفروكي جو راد كرن او بناوليد كن حق العمري اللي خصتن الجي امريكانا دي وخصتن بيتر امريكانا استفزاز بكن بيتر وان قور بكن دي مسألة دي هناك لشكري يقول سروي جريداين سر ايراني جريداين فاما مساله هادو الي جدي خويا دكن حاضرن قويرو انكي صار بكن مساله علي تاريه دي قالن يدين دباوريا من خلق في هرمينه برغو ابناكو كي وقالكي مازن بفي وقالنكي مازن وبيدان هجر خودينك مساله بر جو بفي شرك دنا بر نه امريكانو روسادي برا اف كسي قد بن سياوان شغله جدا د هريمي كرداده به وتشد هريمي جو بريجيمي وايرانيه اي ديغريدان جبروا مترسين براستي او جو اف مساله انك تكف قناغ كده وباندوراوي وزراراوي دي ساجيل خلق سوريا تيكر بله مامو جان عيني برس جبوت جنابته باندورا داخوازن برجواندين روسيا و امريكا لروجاواي كردستان والبقشتي لسوريا خلقنا چارت کن خلقه بیزارت کن خلقه برچی هشتنه تعزی هشتنه کوشبر هشتنه اما ده حتی کبچه چوات کاره چاره سر ببه دوی مرف چبکن نه بری هر تشتکی دبی هم هنی که وگرن پاش هاتنا روسیا یا هاتنا امریکا جبو چه يعني چما هاتن سوریه سبب وی هنا بنيرينا من سبب پر گرینگ یا مهم جبور روسيا او بي بري 10-15 سال روسيا را مهم بو گرینگ بو گو لسر سر ماسايا ناف دولتي خو بدي ناس كرن لنگي خو بدي عرضي بالماني دبن او دربيني يعني وري دركه سر منبري او جل سر منبري بيجي از هما وك امريكا وك انجليز بي از هيزكا نابچوكم ون بچاوكي هرميل منانرن جبروي خو آويت سوري و بگرمي خو آويتي بهيزا خوي پرانيجي خدا هندري سوري لشكري كتي شاركر گميه خوي مازنانين چن خالن خوي عسكري مازن لشكري فراكرن چل حميميم للاطقيل ترطوس حتاني دورا حمسي چو لأمريكا جي عين جبو عيني تشيروكي الدنيا تفدي قري وسوريا جي بشتي تدي سوفيت تيك شو ولات كي بآليما يعني
نما بسوفيت را و نما بأمريكا را أمريكا جي نيري شورشا سوري دست بكر قلت تمام أولات شما وي روسيا أزي بچم لنگي خو بدويدا وهات دفرا قو گرم یانجی زنگین د سوریه دا عینی دسته خودینا سرویدا و روس بلاشیه درخست یعنی والاتیه درخست و مهم نامه و پر گرینگ جبو من سال 2018 دا بود عینی هیوا هشته دا بود گاوا گو امریکا دربل خست لقوا الهیزه واگنر در دورا دیر زور دورا 2008 کسی جوان کشت لشکر سوری و روسی تفاهم بون او نامک بو جبو روسیا بریگی انو کارتا لورتنا یا لنگتا چینابه دربازی و هرمه ببه آدنجی نامه بو جهندره سوریه راجع و هزین بو شرد کرن سر عرده وان هزاجی نکاری بو حتی ایروجی نکارن هزین سوري لقادن شر يا القادن سياسي ناف دولتي نكارن نلهفدو بكن وكردو عرب ناكوكي مازمون زيدابون PKK كاتي حزب الله كاتي داعش پیدا بو داعش چو افگش بون اگر گو امریکا لوی هرمه هین خوب خورتر بکی لی قدر اما شانس اما گو هرم کردیه هرم اگو عینی پترول و غاز تیدا کردیه و گنم امریکا جلوی دگره آرمان جمع و امریکا و دگینن هفدو حتی راده که جبر و يعني تفجرا كردي وكردان كردستان باشور جي تي خواستن بو بشجريا هبونا امريكا الويدا ام بكن و يعني روس تباشا رو جوان لورتنا ياف نيرينا منا روس وچروش به باز دلويدا جبركو روس ضعيف كات امريكا خواست گو روسيا بيني ويدا بيوچ بكي وينا بمجي وقت بيجن تازي بكي كاسي لحيويتشنا قوات تاويتشيا هات چند صاروخ تديل لبحرا قزوين آويتن نيفيوان لنيفيل إيراني دكتن ريوات كتن سلاح كابون تشاكين سوفيات شكرينا يعني مبالا خبدن أوكراينا نيفي عرضي خشون واستان جل روسيا روس نچار مايا روس هزاوي راستا پرا ويراسك پرگرتيا لي تشتي خوي نوجان مودرن تنايا سلاح خود تكنولوجين خود تنايا ایرو هم دخونن روزنامه وان ولاتا دادی مثلا درون او بالافرین به شوفر روز چند که هنک لی نیوه هندره و یان تکنولوژیا امریکیه فرانسیه یابانیه نپیش کتیه روس ولات کی به مسئله تکنولوژیه و یعنی به تایبتی جی او سال پش دا روس هنکی چل مزید شنا خدا سکنی چه سلاح راست اتم هیات هر جارجی گف و گراد ده دنیا ده از اتم از وابکم لی نکاری نیرنا من نکاری نچار مایا و دمک وری و روس پرچاب به روس و بازی سوری روس بخوه پرچاب به بر پرچابونه چه کوکین هندری روسیا چاواد بن امریکا جی هدی جنوبا اف دولتین دن در دورا حکوم کرن ناتو نوکر استرالیا بسرخواد قانی تدی چکن اتمی نووا دانوان برای خدای سینه و سینه جهنکی بکه قرزی که عالی کی و بیاک عالی بکه بیجه والله سر دنیای گوتن آمنه کس جمع بیوا نکاره اداره دولتا بکه يعني وقت بين شرطي العالم يعني بوليس دولتا بکه بله گلک سپاس ما مستعال باقی بله جناب تجزانه که روسیا 10 سال نینلوه نزدیکی 6-7 ساله ج حافظ اساد و وردا روسیا جی لویه ل پشت بهار عربا که لناف سوریه سرهلدانه کی دست بکر سرهلدانه کی گلری بو ل او سرهلدان بو سبب که دولت دروا بکارن ورن مداخله ناف خاکا سوریه هروها روجاوی کردستان جی بکن کی بون اف دولتنا ترکیه فرانسه امریکا و دولت دن کج ایران هروها اف دولتنا حمی به راحت کتن ناف سوریه
وبلكي انا جوانش بيجي داج سوريا بون لي سوريا بقشتي بنفس شردا نبو خلق افقص بيشارة نبو راستا ولا تكي داغرتي بو كو دبن ظلم ياجي او كي دولتا حافظ وكريوي وحتى انها دوامتك لانها خلق ايدي جاني خو بيزار بيه خلق ايدي بيش روجا خو نزانه برچیه تازیه نخوشه روژه بدهم نخوشین روی درتن کنی کارن درمان بکن آفتنه آوا چار نظام باجارا تزه ایرو لحف کرنه که دلوپکی آف بدنوان ور حاصل آوه جی لسر وانا به حساب بدنوان وانا اوتکن که خلق جی مجبور دمینه درتی دروای ولاتی خواه آخا خواه مالا خواه همی جیانا خواه ترک تکتید که کولانا و هم دبینه که دبندا وادا ده او کدار روژه چل پنجی شست هم مرجی نقطه آوی دبند خنقن و دمرن. اف باندورا ده چواج سر آخا سوریه و بگشتی و هر وها روجوای کردستان رابه دبه چد بیان؟ بله سپاس که میرزا براستی دیمنا سیاسی ایرو رول سوریا بگلمپری دیمنا گلکی گریت کویت کیه يعني معقدة أو ديما نبهة ثانية تايبتي دولة زلهيز ودولة هريمي درباسي بونن يعني قال لك يعني هجا بيجن دبيشروجة شار سركرنك سياسي بو سوريا بيداني بدم قال لك دريج بخو وبري أنا جماني زمان يعني وقتها غير بيترشون دبيجي بهجر إيرو روم الشر سكنان شريد نافخوية هجا بيجن لسوريا بسكنين دحصل بكيماسيج مر لازمة حتى أو مثلا شار سركرنا سياسي شبه بيجومان يعني اف هجان بيجن ابنا كوكي عندنا برا روسا وامريكا ده يرو بربتشافه هجت انه شيء جهاني تخينه يرو لسوريا لاوكرانيا للسودان لنيجر يعني او ناكوكي اخوا دنا بري خده الولات ناف خد تشيناك الولات دي تشيك سرخاكا خلكي دي تشيك او دبن قربانيه ويشري يرو لسوريا جيولويه دقلقو يرو تشتكي يقولوا وقت زانياريه كيزي بيدن مخويا كرين قيمانك دنا برا روسا وامريكا هي لسوريا ازماني سوريا 2015 او قيمان هاد جريدان وكنا بالافرين تنيزيكي بالافرين من ببه حتى 6 ميلا يعني 6 كيلومتر يعني وقتها بالافرك امريكانا بفر ازماني سوري ويكا روسا بفر قالك دوري هذا 6 كيلومتر يرو قالك بالافرين روسا ديجي نيزيكي دروني امريكانا دبن افجينا كوكيه كتخلقينه حتى في سيارك امريكي نافي اليكس جرينغونتش دبيجي دبيروس قال لك قفال مدكن لامريكا وهكي نبس الامريكانا نيزيكي بالافرين فرنسياجي دبن ديمك بلانك روسا هي او جيب بشتاخو بكيف جريد ده خوديه خاكيد نابدكا وانا ريجيما سوري وكي ديجي ايراني تخوازن امريكانا جور بقورين بس بفيرنجي ناي قوران دن تجاري امريكان هجر نخواز ودركه بيجي سوري او تهز ازباور بنكار امريكانا جوي هريمي درقه بديتنا تخويه خاكي مايه خوديه خاكي يعني تبفي نفي هجا وك وينيه كيجي بوك صورتك به يرو وك نافنتوي وك بريار قانون دولتي عالمي يعني او ريجيمه وخوديه وي ولاتيه تبفي نفي حتى قول دستلات دارياوي لجندكي بالشامي تنيبه او خوديه وي برياري يعني او دبيجي من روسيا مدوزا روسيا كري درباسي مدوزا ايراني كريغو درباسي في ولاتي مدوزا امريكانا نكري مدوزا تركانا نكري جبر بيها ويرونا كوكي ادنا برا مثلا ريجيم بشار الاسد وحكومتها تركي دبي شرط مية سركا قوام ديالوجي بهفر وكن دبي ترك جخاك عمني سوري دركبن ترجي ليه بدقرين دبي هجر ام تشقاسي ديالوجي بهفر بكن ام تشقاسي بجهن شار سركنك سياسي بهفر بريارة كشاندنا من سوري وبريارة هري داوي به تركو هاجر بيجي مثلا قال لك معقد يعني براسي مثلا ابدانو سندنا عندنا برا ريجيم بشار الاسد ودولة تركاجي يعني افجي نبر حتى تجاري درباس نبه دقل جو هناك وقت جارنا قوتنك عربيه مجامله بهردكن يعني دلي هبدو خوجتكن هاو نزل بلي ام جرى دور السر خلقي خلق غفشه خلقي شوابه
راسي يعني او بجن باچا هري مزن داتينن دبي شرد ناف دولتي ده اجان بيجن امريكا وروسا وحتى يعني هبونا ايراني هبونا كك ميداسي تشتكي بالكيشغو هبونا ايراني يرو بروبلمك وكك ماموجان قوت هبونا تركاجي بروبلمك جبو خلكي ور يعني ايرو حرچا دولت وقتا خبكشين دبي وبهيزك ناف دولة الناف نتوي كار چار سر كنك سياسي شيء به حتى بريارة قدر كتب دو پنجي چار يعني قبي هولي يعني او جهازك ناف دولتي لازمه بيوا چار دولت اگم بيجن کو در كميج سوري بلكي كار به چار سكن سياسي شيء به ليه يعني د گمان عمد حرتم استراتيجيين دور يا دولتين زلهز هنن خوازن حرتم ناكوكيل حمي ولا شيء به جبوت شنو يعني مقبر دواميا جياني الجموع يعني انا دبيجن بريطانيا ويرو جيغود قد دبي خوشيك ام بيدابك نخوشيك نوت ازام بيدابك جبو خلق بوين خوشي مجول به يرو مثلا نيجر يعني تشتكتنا ابو نيجر يعني انين هولي سودان انين هولي او تخازن حتى بروبليم دجياني دي بافرين دا صار حساب ملت بيجو من حمم ملت يعني ايرو مخون 4 مليون كس سوداني ايرو رج دماغ وشردس بيكري حطانا بون بنابر 4 مليون كس 4 مليون كس ببروبلم جهاني بلي برساكي دن استم تيمبا ماموجان تيمبا برساكي دن برز عبد الباقي حتى تايواندين روسيا و امريكا و دولتين اوروبا لسر مثلا اوكرانيا چقاسا جريد ده لسر مثلا سوريا بيجو ما يعني حتى مثلا اوكرانيا جبو مثلا اوكرانيا تمام ببا دبل سر مثلا سوريا جل هفكن تظاني زي تشتكي دبيجم يعني بري دماكي يكي سياسة مدار سوري ببايدن رمشتبو قوتوا قدما و دستي روسا بردا لسوريا ويتشا خيوي خودي زلهيز شو درباسي اوكرانيا بو فجبر بيها بروبلم جوار لاوكرانيا تشيكر هجر و دستي روسا د سوريا وقطب كرنا نا كاريبو درباسي اوكرانيا ديبك حمي ديمن بهدوف جريداين يعني ديمنا الاوكرانيا تشيد بجريداي بروسيا بسوريا يعني وقت انا بحثا واغنر لسوريا هبو وكاركي خراب دجي ملتي وركر باش تشو اوكرانيا بكاركي خراب كر نايجا تشي افريقيا قيناك انا غير افريقيا بل برز ماموجان كرم كتي بخاصه يعني صار بخاله يعني مقوت هات بردانا روسا ناف خاك سوريا فخ بو جيرا فقك بو يعني جيرا امريكا جيرا فقك خوشك داغرت بيخست يعني او اني ويدا بوچكر وخاص دربازي اوكراينا به ودرباز اوكراينا نبا و چاوا هفكاريا ناتو و نوجن ببا لحن اتومي بلاف بكي و پري زيدن هات ديسا دگري لي تشتي مخاص بقوتا جبوت تركيا هبونا تركيا ناو خاكا سوريا تركيا واردوغان بالذات بخجي دترسي ابنيرنا من اديسا او دترسي قو دانوستاندنك بواقع راببه بواقع كردي رالويدا او نيرينا خو ترك يعني ام لفرجي ترك انا مبارا جار داخفن يعني او دبينن قو امريكا دخوازي بشجريا كردابكي لينا وصا امريكا بشجريا مناكي مقوت برجواندي ما وهريما ما وامريكا ودقينن هبدو او جماره باشا ليه يعني ترك خد بينن وسياسات مداري وان والسري وانجي سركيشي وانجي اردوغان وروجك ببي بواقع الكردي رال سوريا دانوستاندنه بكي چاواغو بلاوره بيرامد سال نودي دا نود ياكان دا غوا كردستان عراقي خطا 36 هات دانين تركات قوام قبول ناكن اف تشينابي اف فلاي زون نو فلاي زون تشيبي وام تشتي وان برنادن و 2003 دا تدي غوا دربازي عراقي بو امريكا تركا سلاح امريكا برنادا د مينا جيهاني را تدي بهيكا فيتنوار وجورج بوش لويدا قوتنك ديروكي قوت دبي ترك ثمانية في تشتي بدن واف بنيرينا من جماعة دبي ام استثمار لام دبي ام بشغلن يعني بري دمه هبو دمه هني من
از به پارلمانتارێکی سوێسری ڕانوشتن ناوێوی ئالفرێد هێرە و عینی سەرروکێ ویلایەتە زویریخە دۆستێمە زوو بۆ ناستکم من پرسیە کرد مگوت چما یعنی هەم بێبەختیال دۆزامەتکن هون چما پشتامە ناگرن ئەو کەس ئەندامێ پارتیا ناوەندا ڕاستە یعنی ئەمین الوەسەط بێژن گوت ئەم پشتگیریە تو کەسی ناکەن هەم وێ بزانبن دەبێ هەم بخوازن بەرجەڤەندی مێژی بداخوازێ وارە پێکوان ئەم لە هەفتوو دکن ئەم پشتگیریە تو کەسی ڕناکەن دەبێ هەم قەدەرا خۆ بنێبسینن نە ئەم ژوارە بنێبسینن gelekî spas mamosta Midas eger tiştekî bêjî hebe keremke eger nam derbasê xala xwe dinê bin berê gelekî spas em ê derbasê xala xwe sêbin em zav hêdî hêdî diçin wextê me jî têra me neke gotûbêjin civîna John Biden û çalakvanên opozisyona Sûrî ya jî opozisyona em li ser wî baxfin em dizanin ku demekî berên hat tê gotin ku opozisyona Sûriyê bi John Biden ra hevdîtinekî kiriye îca li wê çi biye çi axifîne çi sozdane ê ku di nav medya de hatiye belakirin hatiye belakirin ê ku nehatiye belakirin jî haya me ji wan tune belkî haya we jî hebe ji bo wî jî ez ê ji cenabê Midas Azîzî bipirsim çi haya te ji vî civînê heye kî tevlê civînê biye çi hatiye gotin û ji bo me Kurda çi heye têda Belê di destpêkê de ji bo me Kurda çek tê tileyî çi tê hatî got çi tê hatî kirin nameyek bû nameyek Amerîkî bû ji dewletên got dixwestin ê got beşdarî Astana dibûn û dewletê ê got dixwazin têkiliya bi rejîma Sûrî rê sazkar bikin. Di baweriya me di wê çerçevê de hatiyê ji bo bêgotin em qebûl nakin ku kesek vegerîn têkiliya bi rejîma Sûrî di nû bikin yan jî rejîma Sûrî de nûjem bikin wî vegerîn li ser masaya siyasî a nevnetewî em qebûl nakin. Di baweriya me ev name kişî ev bû ku helwesta Amerîkî zelal bi derbarê vê meselê de go em nel wan tiştê guhindik dewletê Araba dikin û taybetî jî biştî helwesta guhartina helwesta Tirkiyeyê derbarê rejîmê jî dê ji wan neveşartî Tirkî dema dawît hewildan baş hewilda got karibe têkiliya bi rejîm bervegerîn li ser hinek xalên got xizmeta berjewendiyê wan bike û yek ji wan tişta mesela pirsgirêka Kurd li Sûriyeyê gorî xwe عیار بکە گۆری خوا دووزان بکە ji ber wê jî baweriya me di nama bû Belê ez ê vî pirsî heman pirsî ji mamosta Elbaqî pirsim mamosta Elbaqî çi haya te ji vî civînî heye çi hatiye gotin sebeb çi ye ku hatine bahev kî daxwaz kiriye daxwaz ji me çi ye ya ji Biden hatiye ya ji opozisyonê çi ye ya ji Biden hatiye Belê ew bixwe civînek nefermî bû û nehatibû ragihandin di medya cîhanî de jî sê kesên Sûrî bûn li wir li Amerîka civînek ji Biden xwestin got derfeta wî hebû dor nîv saetekê pêr û niştin sê kes ji kî jî alî bûn sê kes di du Arab bûn yek Mesîxî bû Kurd nabas Kurd nebûn têda na mixabin hemî jî li ser mesela şexsê Beşar Esed ew geftûgo hatibû kirin di 27 meha şeşa de civîn çêbû dibêjin ka nerîna te çi ye gelo wê Beşar bimîne an wê here ew dibêje ez wek mirov wek serokê dewleta Amerîka ez dibêjim Beşar divê nemîne belê wa jêr got bi piranî ev kesên berpirsên Amerîkî wiha nabînin ew nabînin çûna Beşar û neçûna we ji war ne derde dibêjin rast e lê belê ez hewildanê didim û ez sozê didim ez ê hewildanê bidim got ev zilam nemînin ser hukm di pêşa rojê de îja kengî û çawa yê demekî dirêj dixwar ew dibêjin divê baweriya me gelekî bi Amerîka tune û gotinê wê tune ew li gor wegokek Midasî jî bêjin berjewendiyê xwe diger berjewendiyê wê ku bin îro heger bi Beşar diqedin wê berjewendiyê xwe berdewam bike Beşar wê bihê li ser kursiyê wî di gel got milyon insan kes kuşt û milyonek birîndar kir û 12 milyon penaber kir û nîvê welat jî xera kir ev hemî ji war ne derdin
دردوا برجوندين وان برجوندين دولة أمريكية ليه بلاد بمجلك دانستندن بيركر وحرسي كسا دقلك خالا دبي شما مثلا هبونا أمريكانا للرجلات إفرات هي لباكوري لروجاباي فرات تنا شمال إدلبي تنا دبي بايدن وافا جراندي قوتي أم ناخذ الاشكركي مي أمريكي درباسي سوريا بكن بهرمي أم ناخذ نكيجي بخسرن بلي بلي أمكارن آلي كار بكن بوره أو دبيجن دباشا قاون آلي كار بمتشرنجي ون آلي كار بن دبيجن أمكار بن آلي كار دمسألة آلي كاريا مروباتي يعني اب مثلا انا درباس كرنا مثلا باب الهواء دريه باب الهواء او قال لك يسر راد وستن دبي امكارن بي الي كاريب وربكن دبي جا تشتكي لي مثلا تركيا دبي هاجر اوبوزيسيون حميد في تركيا نيف دقيقه از تشتكي شهر سلم كرم بكم تبي ما مست لا ما تقول بلكي باخذ بلي لا او كيف بلد بيجي مثلا شوات درفت داي دولة عربة جو إيروتي كليب بشار بك أو دبيجي دوستي ما عرب أمجارنا برجواندي نواجي بتشعب دستينن نجبو تشعبي رشبونا تشعبي بشار الأسد لبلج بو برجواندين حوالي 100 عرب دولتي واعي دبين في مسألة ددن خويا كرن دبيجي بس تشتكي دي هي التجاري قبول ناكم جو دستي روسا دريج ببل سوريا وقو دريج بو الأوكرانيا وقبريانا مقود ويهول بدا جو أو بشتفانية روسا جي بشار الأسد جي ويجي كيم بك أو ولو سوز داي حمي سوزن دبيجن إجا كسن شروفكاري سياسي تشد بيجن دبي حمو مسلاك دانستندنا كله مروفاتيه وك ازوتل هبدو بيجي بنشخور بيشتغلت هو نزيد نتشكي فرميتنا تشكي نيفي سانديجتنا حميب دفكي هاتيا قوتن مجبر بيهاوي زيدارم يعني تش شاندنگو درن امريكا وفارو نشتنا دكن هاگه چيب سروكي امريكا ربه انجي چيب كونغرس ربه بلا تشكي نيفي ساندي بي ويشا خي دبوك دوكومنت دستي كسن سوري ده وبكماني اوبوزيسيوني كاربن بيشاروجه بيجنوا كرمكن وهوها قوتي دكافي بيك ورينن يعني وافسوس دايكا بيك بينن دبل حمي اخافتن دنابرا بايدن اوبوزيسيون سوري في شاندا يا غوبسي كساهاتي تشكرن همي تيورينن بدفكينن تشتكني بسانديتنا بلي ومخابن كرجي تدتنا نعم سير عفوا تو هاتي ما مجان تشتكي في مجاردات بيجي هي يا كرم يعني مخاص از بيجن وقو 12 سال درباز بوی انجام اینوی گاوا مروه لیدن ری تماشد که و بیجنگ کبی تفگرن هنی فصائل و هبونا بسوریه و تصفیات چه ببن و هنکی پاقشید نا مسئله کبی پاقشی نبرنگه و پاقش ببن يعني و هنك هيز النودر كبن امريكا اوروبا ويحاول بدن بيشتي داخل اب لبيشا وهبونا رجيم اسد و نا يقبل كرن نا الاوروبي ونجي امريكي جبو مبادئ اخو قبول ناكن يعني بتجاري نجبو ما يعني جبو ملاتي خوجي ناك نكارن قبول بكن شو مروفك مليونك انسان كشتيه ويوري جنوب واري الناف ماسا ناف دولتي روني وواقفه وعالم هرباوي وري دربا او تشينابي ل هنك صاربون كاتيا چند سالنا 3-4 سالنا صاربون كاتي شر سوري ويس اف صاربون هنكي بردوام بكي پشتي وينا هاوينك وقت بيجن هاوينك گرم لپیشاملات سوريا وديسا تولوي چبه و شرن بچوك دركبن جبو گوهرتنا رژیمه نگو تکچونه یعنی رژیم گوهرتنا دولت سیستمه گوهرتنا رژیمه و مالا اسد راکن و علوی گرک ضمانات هبن یعنی گارانتی بدن وان و کرد علوی گشت درزی
سنی نما کاربن حکمی الوان بکن یا اول سنیا بکن وەکو عێراقی ئەو چێرۆک ژێوێ چەند ساڵە بەردەوام بکە یعنی هین چێرۆک درێژە ینی دوو درێژە بله گلک سپاس ام بین خالا خوی دنی خالا خوی چارا کاک میرزا شکرماتر بس وی کومنتار بینم سر بر حواله مر سر وی گود نویسینن دی بچمان گوتنی من اخوینن اف گوتنا حوال کاک حمو ولوی هذه بخوينم بعربية هذه بكم كردي عربي كردي تركي تحمية بهرة دنفيسينة جاتية وسلافي وريج حمي كسين جوج مردي بسينن كاك أحمد مرعان وحمي كابل أو دي بيجي تشما هون بحثا رابورتا يا أمريكينا كن يا جو مروفا كنابي ميلر دي بيجي درباري عفريني افتشتيجو ترك دي بيجي نميك بنابرا سوري بين درباسي عفريني بكن أو دي بيجي نتغيرك ديموغرافيا يعني أو ديموغرافيا وي هرمي ناقو هره چما هم بحثا وينا كن ولقى المستوطنات يعني تينا باكرن او خانين جوار تينا باكرن لعفريني ببرين خليجيا وببرين فلسطينيا چما هم بحثا وينا كن اسكارم بكرتي بيجن او مجارة ما هي كو تركيا او كا بنابرات شينه ولوي بجيد كي ونظام تركيا مرد كرد ويدا باس بك اللي تخازي باس كه بس زي بكرتي جير بيجن او بخوا امريكي دوي مسألة دارن كك حمو برنگکی انو همی کسین درباسی جه پنابرین سوری درباسی خاکا سوری دبن ولاطیه ورن او مثلا انهريما كردي بر بتشعب ناسين اجبر فيها وي ابيغو مان يعني وقتها هاga ترك بلانك داني بن انه با عربا حميه تخن عفرينه دي بيغو مان غهرتنا ديموغرافيه وغرك ام كرد يعني ام كاربن دنگي خبگين جياني بگرك ام مثلا چينه بن او كسين عربيه بدگرن بلا بگرن هريما خو وكك ميراث جد سبيكي قلت چ كسين گو وگرن سوري چ هريمن گرك وگرن هريما خو چ ما تخن هريما كردي ده بيغو مان يعني ام عرب يعني اگم بيج الناف دكوانا ده چقندي راس چندي نراس به يعني براي هافن في صرف خاكها لي بلام قبول ناكن يعني او قبول ناكن يكي كرد يرو ام بيجن فاي ماموجان ام بيشينن شامل سبداني ام خانيك الور بدين او قبول ناكن بيبيع كرد بلا هري ما كردي بلا هري هري بيغو مان بس نقطة سرفي خالي يعني او مسألة تشيروكات تغييرات غورتنا ديموغرافي اي باشا بري شر بري ترك ولا تشقاس عرب العفريني بون ازبت برسيل وي جامري ديك ما غير اوزان بي 9 مليون عرب العفريني بون بكاكاني بون بريدا بنوان او غندي ما عربا برنا بري شست هفتي صالي كما بكاكا ودر نخسنا عرب كما ايرو عربين غمر الجزيره در ناخلنا غندو عرض كردا ايرو نسبة عربا للجزيرة بر يا نسبة كردا بر ساري صديق حبتي عربة وانا عرب كرد بقاكا نهش قاوا دجي مقود بقاكا تفجر يعني لبوا تفري تهلكا وبقومانا سر كردا عدد بكردي بيجم تشاوا بقاكا هات عفريني بنري صالح 1908 ودوبون از باور دكن عمري من 6 سال بون تي بيرا من بافي من نافدار بو او دخور دقه انج هاتن بايز بو بكرتي ازي بيجم بافي مختار بوجي هاتن دربازي مالي بون ايوار جبون ميوانه ما قود مام ام كردي باكرن ومالبر دربه هند بيجن دربه كردي باكور يعني انقلاب دربال ما چه بویا و کنانی برین و کردا دگری و انبازان و متفگرک چیکری ایباوی میجی کیف کرج بو کردایتیه یعنی جانی خو مالی خو گش پیرو علی کار بو گباش الهرمی هر دفر که اگر تشتاق بوارا چه بو بیجن ام مروه مختیرن حکومت به ملت به ناس بن هر چه به پشتی سه هیوا باوی من سکتی بیرام نهاد شو عفريني قازي قندما نزيكي دوري عفريني 6 كيلومتر شو قازي بوستي بيني بوست جيجو بوست مدير منطقة وأمن سياسي وقاويت برهف دودابو مكتبي وان بيروي وان دريه وان برهف دابو قاوغو مختار دربازي بوستي دبي دنري أو دخور دقينج وهاتنا جاوي مالي يعني أساس بارتي آوا كرنا وبازدان تركيا وهاتنا بر وكفاح مسلح وداس بيبكن او خورت لبا امن سياسي ديتن
تش جوان را نگود پشتی دمک یا وگرین هاتن جمع ماله باقی من دیپلماسیات جوان را گو برازی بن مالا من هون کارن جاک دوارنی گومان لسر و هیا پرس لمه هاتی کرن ما خجوه روژه دا پیوا پککا شر مالواتی جی برکر يعني حتى دمك نزيكي ماجي ام دوري واقع افا بكاكا افا يعني بدست الرجيم تركيا تشيبويا رادستي سوريا بيا واجي بريز مموجا مجارة ما نبكاكا مجارة ما عنها لسر نا مجارة بنابرا عفريني بكاكا في دفل يدده إباشا نيك مليون كرد لحلب يا ما اوجي تشنا اوجي نتغير ديموغرافيا بس نبش قرا عربات كم ليه قدر ما عفرين وحلب بهفدوفا قريدايا ايرو ملات السوري جيكش تابل هفدي بويا ترك دخوازي قوارتنا ديموغرافيك بكي دخوازي مجبون ما درخي دخوازي عربا بخي جيما دا بخي دا ليه عرب جي ناقش بيسن كاسين باش دنابوان دا هنا اهل يعني خدي مال قندن ام تلفون وان دكين ام تيكلي دكين نبي رنگيه راستا دزي هيا دار برين هيا هيا افتش العين الجزيره جي هيا الادلب جي هيا درعا جي هيا بريز مموجان اجمر بعسا دم خراب كرنا ديموغرافي باخ في الروجاوي كردستاني جدما حافظ اساتا تسبيكريه وحتى دوي دمي دا كردستان بيا سي برچه روجاوي كردستاني بيا سي برچه ما قلت ما بين هر سي او كذا رابونا عربا بجي كرناش بويجي ديموغرافيا او شغل خراب حتى وقتا كي بسياسه مدار روجاوي كردستان را ما خبر داد باب من امبونا سي برچه اجبر كو ديموغرافي نو خراب نبي يجب او كي بكيني يعني ديموغرافي لا تشيرو نبي رجال يعني بس خالك اشترى بدن ديار كرن بله بس حزار كرد ما برنا تطلقت الصحراء دور حلب كرنا بنواك ونادا ما هو شو كاري مال ورشيه شو ما برنا نا او نا سياسيين او نا ظالم بكاكاتشيه يعني او قش اغلبهم بسيط خدي جودكارن فقيرن خدي بازن بله اگر تشتكي دند في خالداتنا بان دروازه خلافای چراد بن بردوامك ميرزا ها مگو بردوامك كرمك بله ام دروازه خلافای چراد بن خلامای چرا آلیکاریان ناف دولتی بو خلکن سوریه وکم ام دیویژن سوریه و کردستان اجتدا دریا باب الهوا ده چکرنها لور پیشی پرسکیته دریه پیشخبور هبو دریه قامیشلو و نبران سبینه ده يعني نظام دریه که هیا گلو چما اف دریه باب الهوا که آنها بیا اکتوال که آلیکاری دویوات چند به پیشی مر برسواوی بده یا جدوی هم پیشی جبو بشتر جبو تماشوانان بحثاوی بکن چما و ev alîkarî diçine ku bi çi awayî diçin ji aliyê kîva tê organize kirin ya girêng ew e ez ê vî xalî dîsa ji birêz Mîdas Ezîzî ve dest pê bikim eger bikaribe li ser vî mijarê hinekî agahdariya bide de gelek baş be. زۆر سپاس کاک میرزا براستی mesela alîkariyên mirovayî ku derbas dibe diriya Babilhawarê bêtir derin herêmê ku xelkê me Sûriyê Ereb tê hene û bêtir ji wan dere. Mixabin pişxwe pirs ev ê gelo çima herêmên Kurda bêparin pirseke giring ji dewletên navdewletî jî tê kirin û ji dezgehên mirovantî jî tê kirin û taybetî jî ji ber pirsyarên êgo xwedbînên îro rêveberên herêmên Kurda Partiya PYD yani ew berpirsiyarê vê herêmê dike û ji wan tê xwestin gelo çima ev alîkariyên mirovahîn derbasî herêmê Kurda nabin çima Kurd bêparin gelo çima doz nakin ji hevbendê xwe ji Amerîkana û dewletên navnetewî êgo wan dibînin rojane û hevbendê wan ên di şerê Daeş de ku nabêjin çima herêmê Kurda îro bêparin ji vê alîkariyê. Mixabin ev dosyeyan ketî warekî istismarek siyasî yani tê dikevî warê hanê yani mesela mirovahiyê tên di meseleyê siyasî de tên istismarkirin jêla dewletên her du tê sereke Rûs û Amerîkana jî xwe ji ber vê yekê gelek proje rakirin ji encûmena asayîşê ji bo vê mesela hanê.
از دیسا جی دبیجم مثلا که کتیبن بادورا کسیاسی نه مثلا مروایی برگو اوالی کاری تکه قسمتک برجواندین سیاسی بریگو بر تکه قسمت خلق سوریایی. بله ما مستعد باقي اشتب برسم بله فرمایید. يعني او درين دن اولي دسبيك ده درين دن هاتم بكارانين بله لدفي دما هاي الداوية ده جبركو براستي خلقي ويدري بيوستي بآليكارية هي وأبيا يكتيام لا تجي بار بعثك وخلقي جويجي هرو بعثا بيوستي خواتكنك و براستي تتنغاسية دانا ل دريه پیش خبر هوا اولوی بکارتانین او نبو او باواکی هاتا سکناندن و پشتوی دریه که دریه قامشلو باهیه نبرا مسیبینو قامشلو دا او جی او کنبیه لترکیه رابیه ردایه وی دری و بکیفا سوریه جی بکیفا بشار اسد جی که جوی یکسر آلیکاری دشه دست عربا و اوجي بريا ميليسين دولة تركيا دربازي ويالي بله دي خلق ما تشاجي برجاندي بگرن ياجي تشاجي بار بگرن بتايبت خلقين كرد بله بله بگومان و آرمانجا سياسي چيه دبردا به آرمانجا سياسي جي بدن خويا كرن يبوتا او خوا هريما غيرو درباز بباب الهوا لجوري حلبيه دما گو آلیکاری جوی دولت ناونتوی تین در باسی حلبه دبه بگومان بشک جوی آلیکاری در هریما عفرینه جی جبر هریما عفرینه گلک بنابر عرب کتینه ده یعنی او دبیجین لوی هریم 4 ملیون کسین سوری هن مثلا گو دریه باب الهوا گو آلیکاری دره يعني دورة 2,900,000 بنابرين جوج دورة شامي وحمصي وحماي هاتن درباسي ويهرمي بونن ويغوطة درباسي ويهرمي بونن درباسي عفرين درباسي دورة أدلبي بونن أف آليكاري جبوبا كساي يعني دور جبو 4 مليون كسر ليه بلي تشد بيجي دولة النامنتي دي دماغو عرض هالشيبو تا آليكاري درباس نبون آليكاري اگو درباس و آلي دريا تركي دقل كي هندق بو ام دخوازن ام بخوا و آليكاري ام رواتي خوارن و خوارن و آب و كهرباء ام بيك بينن جبو في هريمي ام دريا خود و بين جو هاي ريجيمي جهبه بشار الأسد وروسيا بيجينا أفيرو خاكا سوريا وحكومتك هي دبي حمتش تيجو درباس بيني ولاتي دبن سيامة دبن سيا كده أو دبيجين بلا صليب الأحمر خاتشا صور يعني وكفا هلال الأحمر السوري يعني أو كفانا سوريا صور دبيت بن هيزا حردو كدرباز بن ومزانبن اف خوارن وبخوارن وهجرون كهرباء جي تشيبكن جبوي هريمي وهاوي بينن امزانبن دركو بكيماسي نتشي جوا جروبن ترور او ويجب كار بنافتين دي بهاجر اف حردو الشرطي ما قبول بكن امي بهلن اف آليكاري درباز به جلفر دناف دولتنا منتوي دي سيناريو هنن ان دي بروجي هنن روسيا فيد بيجي دبي تشتغل درباز بدوي هاي الدولة سوري رجيم سوري جهبه وكي ديجي امي مثلا جور درفتي بدن ود دما شش لو همبري وي بروجي يكدي سويسري وبرازيلي بيشكيشي دولة نافنتويت كن دبينا امي فونيفي درفتي بدن مج بو صالك امي آليكاريا في هريمي بكن بو صالك روسيا دبيجي دبي هون دبي سزين قول سر رجيم سوري هن دبي بيرعكرن لهم بريم في درفتي بدنوا سويسري وبرازيلي دبيجنا علاقتها في مسألة تناية سزين قول سر رجيمي هن او عيشة مجي تناية يرام آليكاريك مروباتيد كن درياس سازين سفيل دبي اف آليكاري بي درباس كرن في هريمي ديمك وقتها هجر اف آليكاري درباس في هريمي ويبقى عربة ويبقى كسن قول عفريني دي تشكرش عرب يعني اف آليكاري ويبكرن ليه بلي حطانا ناكوكيك هي تجاري اف مسألة شارة سر نبويه ونجهان شارة سر كرنك اجبو في مسألة اجبر في هاوي دبيجن انا قبولنا كن تشتغو درباس بدريا سوري دبه اني دريا رجيم سوري ده بقبول كرن فمثلا آليكاريا دريا باب الهوا جاري حلبي وقمقوت
وقالك دريه ديان عند آلية حلبة مسيرو نابرا سوري ده أنجي روجافاي كردستان وتركيا قالك دريه هنا كك ميرزا شغالي مثلا فيش خابور بس هوالي كك ميداس تشتغوت بوتا آلي كاري ناجن كردا سكارن بي بيجب يعني آلي جي جو كامبين بنابرا هنن آلي كاري تيكرن اگرم بیجن لهرما جزيره انجي ريفابريا خسر دي كامبانن كامبي به دعوه عشان اي سنن او كامبين دي هنن او اليكاري جوارتين دريا فيش خابور جوارتين اري فيش خابور جانا قرتي جارنا وقت امريكان او كاميونات شينه او اليكارج بوفا كسن بنابر لورجي يعني اليكاري دبي بس نبوي زخمه او مزنبونه ايرو روغو او اليكاري ببي كيرن جبو خلكن ادلبي وهاوير دورة حلبي وببي هيزا مزن يعني راسته هنا كيولو جارنا ام كرد لخدنرن ام خد بينن خلكا هري لاواز دبي چارة سركن ان دبي مسالات سوريده يعني عرب تشنا بيكتينن لخلكي خد مقاتنن اعلى راقهاندنا عربي حمي السر فوكس دكن دبي آلي كاري بيكرن بباخل كاره دقلقو مثلا اجرو تكريد بن ماسيد بالرجيم يجيرتكن لبلي لخلكي خوي عربي سنة خوري درت كذا ملكة ما مستمر ذا أذكارم بقولوا تبينك تاني أتخوازن بيجي مثلا الكاري هذه درفتها به براسيل كامبي الروجافاي كردستاني بتايبتي أو كسين غوربياني سريك يعني وج غريسبي أنا كامبا وشكاني هي الروجافاي كردستاني او بيئه لكاري بوار نايكر يعني شو مثلا زلال داعش او مثلا كويت بتمنديه كوي هي تناف دوله النمتويده او مثلا زلال نفس شرطي شو تيكرن شو ما تيكرن وشو الكاريك شو الكاري يقول تيكرن كسكر نايكر او كابي داعش يكرن لي او كابي جوج خلك مي سريك عني وغريس بي اعطنا افكرن تو الكاريين برجع بوار نايكر يعني شو افزلال وقت خرجت بله كك ميرزا بس ديولو كومنتارا كيسر قلتنا كك عزيزي بيجم قال لك آلي كاري ريفابريا خسرتين ريفابريا خسر نادوا بنابرا او تشكي دي نانا نتشكي دي يعني آلي كاري دمك ذكرن فيجي بينم زمان كك ميرزا قلت درفتي تبدمه دمك موكشان دك كردي ليفر اوسلو ام چون جم وزارة اجدربه ما جو بكيماسي خلكي مي عفريني مقاتب خوارن وخوارني بدنوا برسبا واجمر چبو جو امالي كاري قالكي بيشكيشي سوريا دكن دريا ريجيمي دي بشك باش دغه ريجيم خلكي جم ريجيمي جوجي محتاجي خوارن وخوارني وبشك در ريفابريا خسر يعني يعني او اليكاري دري اليكاري بقلك هوا در ريفابريا خسر ريفابريا خسر اقل خدي خو نمقاتب الوابنابرين كرد يجو سريكاني وغريس بيتش هربيان كاتن حسكي هاتن قامش الواخدي درنك اجا بربرسياريا واي او يعني كريت بونا واي وقت الخلق خو خدي درنك وقالك او خلق بيجن او اليكاري يعني وقتها ترامب بدبكي مزنجو قام قال لك علي كاري كان افكاسنتين كشتم ب 26000 دولار ام ددن خديه بخو 26 دولار انا دن كسن خديه كسن كشتي يعني برا قال لك تين وهري قال لك علي كاري تين لبلكا او ريفابريا خسر براستي خدي وجدان الخديه ملتي خو مقاطيه انا او مساله وردي قركم سر بسكن بله گلکی سپاس برز مموجان لسر آلی کاریا که دریه باب الهوا دچه لسر وی اگر مکاربی دیتونیت اگر هبن کرم کی يعني باب الهوا وقت يجي بتركيا من سيرجيل قابسي تشتكي له چما او دري بزا او بخو او آلیکاری یک بهتر دریا گمیاراتین اسکندرونه نزیکی ورا او دری هات ول بجارتن و گرینجی چروک سیاسی زوغا دست بکر گاوا گو آسیتانا رونش روسیا و رژیم و ایران سر ترکا شرط کرد بود به اف دری تنه ور شغلاندن کارینان بله راست که مثلا او چما او خالق دخوازن زخته لامریکا بکن و هفالبند وی بکن یعنی رجلاتی فراتی
مثلا اداره ذاتی دخواز ناخوازن گو بدن وان ترک ناخوازه تشتا بدی وان ناخوازه بده کردان يعني ما مستا عزیزی جی گوت چیروک دوردا دست پید که و پاکاکا و پیاده جی هوالبند رژیم سوری و ایرانی و ترکیه نه دوی خاله ده يعني او بیر آلی کارن نگو دجوی خاله کار دکن نه عینی وی خاله را تمام دکن گاوا گو جبرکو بنیرینا من گرینگه یا بهتری کار پیادل سر قاچاقچیه اینو گاوا گو ملت من زانه به باش زانه به از نمونک بچوچک جواره بیجم هر پترول بنزین یا مازوت العفرینه بکر والجزيره بكر العفرينه لا جزيره باقشتره ولو ارزانتره اب بترول كفته نانو غانم لور باقشتره وارزانتره الجزيره بلاتنا غاز عيني وصل ديناكي دفردا دانوستاندن تجارت دست بكريه نابرا جروبين جاكدار دا اب عصابات يعني وقت بين امراء الحرب اب امير الشر جنگ دور افكار دور دا دست بيد كت بش پرده دا او شغلن ناخوازن درين رسمي درين ساغ وبن بو آلیکاری به ریا دولتان يعني ريخستنين اف دولتي بگینن ملت او دخوازن ملتن بکن گواشه و گودن نکن جبو پرسگریکن سیاسی جبو يعني چیروک فرها مخاص از بيجي بله گلکی سپاس امی جوی خالجی درباز بل و نزدیکی 12-13 دقیقه ممای ماموستا امی هنکی خاله ها هر یکی 2-3 دقیقه سر باقفن ده گلک باش ببه ام زنن پنابرین Türkiye آنها اول دمکیه دست پیکریه نزدیکی سالونی و دست پیکریه که پنابرین که جوی هاتنه جالی سوریه و هاتنه چه کرد چه عرب یا چه خلقندن بوانا کاغذ دنه امضا کرن که آنها تخوازن وگرن پاس و وگرن و هر وحال وقت جناب وجد پیشیده باز کرد لوه هنکی هرمن تایبت آوا کرنه و وان پنابرانجی دبن تخنوه داره البته وقتی که تکونوه لوه دیجیانا وان چاپ به مسئله کی دنیه لی ترکیه اما دمکیه و وان دمی های داویه جی زیده کریه که خلقه قفله بجن 100 200 300 دربازی ویالید که و هر وها وانا تسلیم ملیشه خواه و هرمید که الامام افرینی و دوریوی لباوه چه زانستی هنه لسر و اوکن کارین کو ترکیه که یعنی کارین کو ترکیه پنابرد شینه وی داره و لوی بجید که و تایبت او پنابر کردن عربن ترکن کینه اوانا دبن اولوان داره بجید کن برز میداس عزیزی لسربی مجاری او کتاب کرد ام بحث بکنه ام درباز مش برک وقت من ما کرم راستي اب مجار بخواب مجار قلكي كرينك وقت زانين يعني ابدو سيهان تايبتي بارتيا تنمية وعدالة اغو بالسروكاتية اردوغان ده اوان اب كاغذ هاني قلكي بكارعني هم لهمبري اوروبيا ده بكارعني شو قارب آلي كاري ده صور قري وهم جي دواري سياسي دي دناف خوجي دي دس بيكت بكارعني وبيشتي بيجي نفا شارتي دي البجارتي داويجي بو كاغذك وش كاغزين قدنا براوان بوجينا كوكيا دنا كسي شو سروكاتيا تركيا يعني كلكي في كاغزي هات ليست شو بنابري سوري نبس لتركيا يعني لتركيا يعني في برانيا وان لتركيا يعني والاردن واللبنانيه جي هري خراب لتركيا انا جو في كاغزي بتر بيت ليزن يك جوان قمرك وار لسر بسكري سدما فقرانا خلقي شخون ناف خويا دناف تركي شو رايا قشتي بيد ليزن يك جي دو قابات جهاد زمان مسألة تغيير ديموغرافي
تباوري أمد يعني راست أمريكان وقت رابورتا ميلر هاتي قلتن ولا قوارتن تشيلي بنا تباوري أمد قوارتن دك تركيا شو قوارتن ديمقراطي تشيلك هذا بروجيه كهي نج أم جم خد بيجن د أوبوزيسيون عربي دي إيرو السربيت دي رواستاندن وبذكري دي بيجن دي تركيا دخوازن نبس هريمي كردات تاني بقهاري هريمي كردا بقهاري وبشك جهريمي دجي عربا بقهاري يعني تبالا خو بدي دبستان بوني بتركي ناوي دبستانا بتركيا ناوي جهه فرمي حكومي تبدي بكرن بتركي زمان تركي تي دان الدبستانا دي فقهرتنك هي تركي دكي سراسري سنوري خو چه باليكاريا تركمانا دكي بشكل نبشارتيه بشكل زلالي بري كرداجي دنگن عربي درت كن ايرو دبيجن والله گوهرتنا که دیموغرافی هرم چی دبید نه بس هرم کرداده شخو هرم کرداج برگو خالق هادی قلس ام کردن د عفرین ده باش تغییر دیموغرافی چی دبید آوا کرنا گلک کانتونا چی دکن دخوازن وک نمونه وک اسرائیل انك کانتون گوچی دکن شبوق قاربن خلق عرب و د مها چو د مها هفتاده 5000 سوری و گراندنه 5000 سوری ترکیه وان وگراندی پرانی وان ده هرم کردان دنه چه گریس پیو و چه لهرم عزاز و عفرینه ده فاب گوهرتن نه تشتكي خونك يان هم وازل به تد باخ نه وصاي دواري واقعي دي وسروي عرديده گوهرتن المزين چه من ايرو امريكان جوار نه اگرك مزين گو ايرو دوي هرم گوهرتن چه به يعرفني برجو دسبيك الامريكان تبالا خو بدي اتخوازن في مجارين كي اقدر فتها بكاك الميرزا مسألة تغيير ديمقراطي لجم امريكانا تشتكي كردي قبولنا كامريكان بلا مرة بكري يرو هبندي بيدنه يرو دوي هرمه اليكاريا كردا جي كن شبو برجوندي خوي لامريكي ديفيجن هيا ايروجي قبولنا كنت بيج هرمه كردي ديفيجن روجلاتي فرات وروج آوای فرات يعني برچکری گوری چمه فرات ده قبول نکت دا خفتنا ده دواری سیاسی ده شخو ذاتن دواری سیاسی ده ورطاوان و ویره و بنیه چکتنه بلی مسئله لشکری او قبول نکجی وقت نافجی وقت بیجی هرم کردا تبیک بینه بروی که جوار نقل کی پروبلمک وقت ما مستعمد الباقي قاواده قوت أولينا نرن والله هرم كردان هرم عربان يعني قوارتن فرشيت بيا فرشينابه شو جوداي از خويك كسي قول شامي مجيان ذكر جان عمل شامي بو وكردكي تبان او جوداي كي دروشنا كردكي الشامي يعني حلبي يعني زابيل كجن هرم سوري وهرم كردا قوت وقت زاني برانيه خلق سوريا عربي فهجر او قوارتن شي بيه ايجو قلني ويدين كردو او قهرتن تشيد بي وبسياسه تكرن روش او مثلا هاني سباس بله گلکی سپاس وقت من نما برز مموجان اگر به دقیقی بکار بی هم ویاو کی و داخازی خواهد گوتنی خواهد داویه جیب که دی گلک باش بید مثلا گوهرتنا ديموغرافي انه تشاوا يعني قام دجي مقوت سركيشن سياسة ترك اردوغان مروفكي براغماتي زيركا باش ليستكا تيدگي او حساب پشت سه 5 سال 4 سال دي 6 سال دي دكي او زانه و واقعكي نوري و هبونه كانوا پیدا به لسوريا وعفرين قريداي حلبي يعني ام تشتا زيدان نكارن نابن چیروکا تغییر ديموغرافي حلب جي چيبويه العفرين جي چيبويه ادلب جي چيبويه 4 مليون انسان كتنا ادلب خلقي قشتك 9 مليون يعني نا مسألة ليه كا دبي ام كرد تبقراما والهمبري ما برادارة عرب ايقو ما قبول دكن يعني ايقو مرا واكو ما هنك دفكرن هنا اوجي هنا دبي ام خورد بكن امري ندن ليسكي تركا و درباز ببي
و گورتنا دموگرافیک نه حسانه نه بیرنگی یعنی هما والله اردوغان امروفا بینی و خلاص لورمانا او کس نمونه جواره بیجم بری دروجان خورتکی ادلبی جیران من زاوای وی گرتن و بزاروکا زاروکا وی بردان استانبول زاوای وی جی شان سریکانیه $2000 دان جنوبا آنی استانبول یعنی او پروژه بنرینا من یعنی ناچه سری لی دبی های مجی هبه ترک دشغل دیواری داد خوازه سینور خو هنکی جکردا تنک بکی سبک بکی کرد لیکن ببن او ترکمنین در دورا حمسه و شامه وان بینه نزیکی وان دورا بکی راسته لی خلق ماجی های ملت ماجی الهی گنده عفرین امنانه ما یعنی سر صدی 5-6 کرده اوه دبین کرد نمانه نراسته گند هنه به تمامی عرب لیتنه گنجی هنه به تمامی والانه بله گلک سپاس از ما مستعد باقی دقیقیش با تجی ام تمام کن ساعت ما تمام دویم تمام کن بله مثلا پنابرا ایرو رو چما ودگرین رژیم ترکی ودگرین کسی سوری ودگرین سوری او چه بیجه دبر شعبی خو دبی حتی ایرو رو کسی سوری پنابر دبن دریا ترکی درواسی اروپا دبن فجبو في هاوي في مسألة قطب كدبي حتى قال لك إنه عسكري خداني سر سينور شكسي سوري درباز تيراوي جيلي خندي ساي بقرين هندري سوري أف مسألة هي إجبار غازنك بري دروج بريطانيا تركيا كر وحتى إيرورو فنابر تين جمد ريا تركي درباز دبن درباسي أوروبا دبن درباسي جمد دبن أو ضغطك هي الأوروبي سر تركيا جيت خوازه ريخو سبي بكينو فاز فنابر سوري فتقرين زخت نافخويجي هي زخت نافخويجي هي مثلا او هالبجارتنا داوي چه بو سوزك داي خلكي انه خلكي سوري فقريني شنكا صاب فيرنجي بي بروباغانداي وقول بيجن خلكي فتقريني وكيد يجي بو بده خويا كرينش خلكير انه قالك هريمين ازاد ناف دكافانا الجمعيه هنن خلكارم فقر نور خدي ببن فجبر فيها باب فتقريني مثلا دو درجه قال لك مخال داني بن زي مساله دما قال والله مساله دي درجه وقت ما جينا وزي سباسي قال لك سباسي قال لك سباسي ميباني خدكم برز ميداس عزيزي ومموجان كرداخي ونهردو جي بخير هاتن مالا وآبا هيفيتكم كم جوي بيدا هما هاف ببينن قال لك جراهم ببن ميباني ما و بیرو باوری خواه جبو مو جبو بشتارن چرپن مدیو پیف تیوی پیشکش بکن هر و هم سپاسی بشتارن خواه کن و بینار خواه کن که اول 2 ساعت دمرانه ما مستعل باقی سپاسی تد کن جاره کیدن مالا تاوا تو هر هبی بالا من نوروز بیرانک ام سپاسی نوروز جیت کن که اول 2 ساعت لپشت پرده بیکو دنگی خوشی درخه که داریا مد که و تشتک جینا بیجه قهرامت کشین ام سپاسی وی جیت کن جاره کیدن هم تب بمینن خیر و خوشیه ده حتی برنامه کیدن لحیدیا مبن امش وی پیدا هر دیسا وکی برنامه خواهی برد ده هفته جاره کی روژی سی شمال سر شاشه تلویزیونی خواه بن مالا و آبا بمینن خیر و خوشیه ده شباش شباش